컴퓨터. 네네네. 그래서 유다가 유다서를 편지하게 된 이유에 대해서 우리가 여기 3절, 4절 말씀 우리가 지난번에 좀 살펴봤습니다. Хэдүүлээ Юда намны 3 болон 4-р ишлэлээс харахтаа юу харсан гэхээр Юда энэ бичвэрийг яагаад бичсэн талаарх шалтгааныг нь бас эндээс бас ажиглацгаасан. 유다가 편지하려고 할 때 유다는 일반으로 받은 편지에 대해서 일반적인 구원의 도리에 대해서 편지하려고 했었습니다. За тэгээ эхлээд болохоор чинь Юда яасан гэхээр яг авралын талаар энгийн зүйлсүүд ингэ биччихжсэн. 자, 일반적인 구원의 도리는 가장 기본적인 어떤 구원의 도리에 대해서 이야기를 하는 거라고 그랬어요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хамгийн энгийн зүйл хэдний үйлчлэлээр чинь итгэлийн хамгийн үндсэн суурь тэрний талаар биччихжсэн гэсэн. 자, 초보적인 어떤 구원의 도리인데 초보적인 구원의 도리는 쉽게 표현하면 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받는다라는 아주 가장 기본적인 어떤 도리를 이야기합니다. За тэр нэг хамгийн энгийн суурь гэдэг зүйл нь юу хэлж байгаа гэхээр чинь 예수를 믿고 그 말씀대로 살아야 된다라고 가르치는 겁니다. За тэгээд Есүс итгэвэл аврал авна. Тэгээд аврал авагдана тэгээд Есүс итгээд эзний үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй гэсэн ийм агуулгыг өгч ирсэн. 그런데 원래는 그렇게 편지하려고 그랬는데 그런데 이제 유다가 편지하는 그 교회 사정이 그렇게 편지해서는 안 될 만한 급박한 일이 있었다는 것을 알 수 있습니다. За гэхдээ яг энэ үндсэн энэ итгэлийн ойлголтыг захаг бичих гэжсэн чинь тухайн тэр чуулганд нь яасан гэхээр маш тийм анхаарал татах үе асуудал ингэ гарсан баг. 자, 그 급박한 일이 무엇이냐면 여기 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위해서 힘써 싸워야 될 필요성을 느낄 만큼 그 교회 안에 거짓된 자들이 들어왔어요. Тэр нь юу гэсэн гэхээр тэр итгэлийн суурь болсон тэр авсан итгэлээ хамгаалахын тулд үнэхээр анхаарч нөгөө өөрсдөөсөө хичээл зүтгэл гаргах ёстой ийм шаардлага тулгарсан нь юу байсан гэхээр тэр чуулганд хуурамч итгэгч нар шурлан ороод ирсэн байсныг харсан байна. 그러니까 일반적인 구원의 도리를 가지고서는 그 사람들을 어떻게 분별할 수가 없고 또 그 사람들과 싸워 이길 수가 없기 때문에 유다는 단번에 주신 그 믿음의 도가 무엇인가를 그들에게 편지해야 될 필요성을 느낀 겁니다. Тэднэр дээр яг нэг хинэн юу гэж мэдэхгүй болохоор тэр итгэлийнхээ суурийг бат сахих тэр хүн болгон анхаарах хэрэгтэй. Тийм нөхцөл байдалтай байгааг ингээд харсан баг. 일반적으로 생각하면 단번에 주신 믿음의 도리는 예수 그리스도의 구속 사역을 증거하는 도리입니다. За тэгээд тэр уул нь бол тэр итгэлийн биднийг яг бидний баримтлах ёстой тэр итгэлийн маань гол үндэс нь болохоор чинь эзэн Есүсийн үйлс. За түүнийг аль хэдийн өмнөөс ахуулаад гэрчилж ирсэн тэр гэрчлэлүүд ийм зүйлүүд байсан. 그래서 예수 그리스도의 그 구속 사역을 증거하는 도리인데 이것은 예수 그리스도께서 어떤 분이시고 또 어떤 사역을 위해서 오셨고 또 어떻게 이 구원의 완성을 해나갔는지 그 과정을 바로 알아야만이 되는 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол юу гэхээр Иесусийн тэр үйлсийг гэрчлэх гэдэг нь Иесус яг ямар хүн. За тэгээд тэр яаж ирсэн. За тэр бас юу хийсэн гэдэг зүйлсүүдийг нэг бүрэн ойлгох нь тэр нэг итгэлийн үндэсүүдийн бас нэг салшгүй хэсэг байгаа. 그래서 그 이제
구원의 도리가 어찌 보면은 우리가 깊은 진리를 어떻게 보면 알려고 생각하면 그 예수 그리스도에 관한 그 존재를 갖다가 확신하지 않으면 깊은 진리를 발견할 수가 없는 거예요. Тийм учраас Иесусийн яг энэ нөгөө бодит байдал те яг хинбэ гэдэг тэдгээр зүйлсүүдийг бүрэн мэдж байж тэр яг хөглөөрэ тэр үнэний одоо үйлсийг бүтэн ойлгох ёстой байгаа. 다시 말해서 예수 그리스도에 관한 깊은 진리는 우리가 기독교의 5대 교리 가운데 동정녀 탄생이라고 하는 중요한 교리가 있습니다. Тэгээ тэр ингээд эзэн Есүсийн яг хинбэ гэдгийг ойлгох тэр ямар агуулгууд байж болох вэ? Олон агуулгууд байж болно. Гэхдээ тэрний нэг нь юу гэвэл чинь онгон бүсгүйгээс мэндэлсэн гэсэн ийм одоо агуулга бас байгаа шүү дээ, тий? 예수님이 어떻게 처녀의 몸에서 태어났느냐 하는 그런 깊은 진리를 알아야 돼요. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Есүс хэрхэн яаж тэр одоо онгон бүсгүйгээс мэндэлсэн бэ гэдгийг хүртэл бид ингээд бүрэн ойлгох ингээд шаардлагатай. 자, 지난번에 그 설명을 했지요. За тэг өнгөрсөн жилээр бас энэ талаар бас ярилцсан тий. 자, 예수 그리스도는 신성을 가지고 있어야 된다. 또 예수 그리스도는 완전한 사람, 인성을 가지고 있어야 된다. 그다음에 예수 그리스도는 죄가 없는 분이어야 된다. 이러한 부분들을 동정녀 탄생을 통해서만 증명할 수 있는 거예요. Тэгээ эзэн Иесус бол ямар вэ? Тэр бурхан 100% бурхан. Гэхдээ тэр бас 100% хүн. За тэгээ тэр бас авралын ажлыг гүйцэтгүүлэх үйл яах ёстой гэхээр гэмгүү нэгэн байх ёстой гэсэн. За тэгвэл энэ бүх зүйлүүдийг энэ гурван зүйлийг гурвуулангийн яг цогцлоох яг нөө батлах зүйл нь юу яагаа гэхээр чинь онгон эмэгтэйгээс бэндлэх байгаа. 동정녀 탄생을 통해서 어떻게 부부가 관계를 하지 않고 어떻게 자녀를 낳을 수 있느냐? 그것은 마태복음 1장에 있는 것처럼 마리아에게 잉태된 것은 성령으로 잉태되었다. 그렇게 말씀했잖아요. За тийм мэдээч хэрэг эхнэр нөхөр болж иж дараад нь хүүхэд төрүүлэх хэрэгтэй байтал чинь хэрхэн одоо Мария тэгсэн бэ? Хэрхэн Мария хүнтэй хүүхэд төрүүлсэн бэ гэсэн чинь Матай номын 1-р бүлэг дээр хэлсэн тийм ээ. Түүнд олдоод байгаа нь ариун сүнснийхээ гэж хэлсэн ба. 자, 성령으로 잉태되신 그분에 대해서 임마누엘이라 하리라라고 천사가 이야기를 했습니다. Тэгээ Тэнгэр элч Мариад тухай юу гэж хэлсэн гэхээр 임마누엘이라냐? 임마누엘. 네. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг Тэнгэр элч тухайн үед Мариад юу гэсэн гэхээр чинь бидэнтэй хамт бурхан ариун сүнсээр Мариад олдоод байгаа нь ариун сүнсээр олдсон бөгөөд тэр бол 임마누엘 гэж хэлсэн бидэнтэй хамт бурхан гэж хэлсэн. 임마누엘이라는 말은 하나님이 우리와 함께 하신다. 그런 뜻이죠. 하나님 우리와 함께 계신다. 임마누엘 гэдэг үг чинь өөрөө бурхан бидэнтэй хамт байна гэсэн утгатай. 그러니까 동정녀 탄생이라고 하는 것은 자, 예수 그리스도가 성령으로 잉태되었는데 그분은 하나님이시구나라는 것을 증명할 수 있는 겁니다. 그래서 бид нар эндээс Мариа тэгвэл цэвэр байхдаа хүүхэдтэй болсон гэж байгаа бол тэгвэл түүний олдсон нь үнэхээр тэгвэл бурхныхан байна гэдэг бид нэр ингээд хүлээн зөвшөөрдөг. 또 예수 그리스도는 여러 공간 복음에 보면 마태, 마가, 누가, 요한 복음에 보면 인자가 가로되 인자가 가라사대 이런 표현들이 있습니다. 인자라는 표현. 그 인자라는 단어가 한문으로 사람 인자에다 아들 자자인데 사람의 아들이란 뜻이에요. За тэгээд дараад нь яадаг гэхээр нөгөө нэг юу яадаг тийм эзэн Иесус өөрийнхөө талаар бас ярихдаа ер нь хийхтэй юу гэж ярьдаг гэхээр хүний хүү гэдэр илүү ярьдаг тийм их ярьдаг. Надад хүний хүү гэсэн утга ямар утга вэ гэхээр чинь нэрэл хүнээс төрсөн хүн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 그리고 예수 그리스도는 우리와 똑같은 육체를 가지고 있지만 그런 동정녀 탄생을 통해서
어떻게 보면 부모의 죄값을 이어받은 것이 아니기 때문에 예수 그리스도는 우리와 똑같은 육체를 가지고 있지만 죄가 없다고 그랬습니다. За тэгэнгүүт одоо эзэн Есүсийг юу гэсэн бэлээ? Авралын үйлсийг гүйцэлдүүлэхийн тулд тэр гэмгүй байх хэрэгтэй тий. 그래서 Тахлын хураалыг. 예수 그리스도가 그 동정녀의 탄생을 통해서 이분은 하나님이시고 우리와 똑같은 완전한 사람이시면서 우리의 죄값을 담당할 수 있는 죄가 없는 분이시구나라는 것을 확신할 수 있는 거죠. За тэгэхээр бид нэр эндээс юу мэдэх вэ гэхээр чинь тэр үнэхээр тэгвэл хүний одоо тий хүний одоо юу гэдэг хүнээс өвлөгдөж ирсэн зүйлгүй учраас тэр бол бас 100% хүнээс төрсөн гэлээ ч гэсэндээ тий бас 100% бурхан тий тэр утгаараа Иесус бол ягараггүй гэмгүн байна гэдгийг бид нэр ингээд хүлээн зөвшөөрдөг. 자, 이러한 예수님이 이제 당신의 이름처럼 자기 백성을 저희 죄 가운데서 구원하시기 위해서 사명을 감당하셨죠. За тэгээ энэ Иесус яасан бэлээ өөрийнхөө ард түмнийг гэмээс аврахын тулд юу яасан тийм ээ эзний үлсийг гүйцэлдүүлсэн ба. 자, 십자가를 지시기 전까지 예수 그리스도께서 행하신 많은 역사들이 있었습니다. За тэгэнгүүт эзэн Есүс загалмай гүүрэх хүртэл бас олон зүйлийг хийсэн байгаа тийм ээ. 그리고 예수님이 십자가를 지셨어요. Тэгээд эзэн Есүс загалмайг цовдлогдсон. 또 부활하셨습니다. тэрээс тэгээд амилсан. 자, 그러한 것이 여기 있는 단번에 주신 믿음의 도예요. За тэгэнгүүт тэр одоо энэ эзэн Есүсийн хийсэн үйлсүүдийн дарааллууд эдгээр бүгдээрээ нэглээд юу вэ? Энэ бол суур бид нэр итгэх ёстой. Бид нэр дамжуулах ёстой. Суур одоо сайн мэдээ байгаа. 이걸 가지고 힘써 싸우라 그랬어요. 힘써 싸우라는 편지. Эдгээрийг аваад үргэл одоо маш ингээд итгэвтэй тэмцээрэй хичээсэн. 우리가 바른 진리를 가지고 거짓된 자들과 힘써라는 말은 싸울 때 포기하지 말고 끝까지 싸우라는 뜻을 담고 있죠. бид нар тэгвэл энэ агуулга ямар утгатай? Тэгэхээр тэмцэхдээ хүч алдалгүйгээр эцсээ хүртлээр тэмцээрэй гэсэн утга. 자, 그래야 될 필요성은 뭐냐면 이 교회 안에 들어온 이러한 사람들로 인해서 하나님의 구원 역사가 이 복음의 바른 진리가 무너지기 때문에 그런 겁니다. За тэгэнгүүт харин тухайн үед ажиглал чинь ийм зүйлүүд ингээд эдгээр одоо зүйлүүдийг бид нэр дамжуулах хэрэгтэй байдал чинь энэ нь яваанда тэр сулрах шинжтэй болсон байна. 오늘 하루도 거짓된 진리가 교회 안에 들어오면 교회가 큰 위기를 만나요. Магадгүй чуулган дотор гэмтхэн тэр хуурамч зүйлүүд шурглан ороод ирэх юм бол яадаг гэхээр чуулган яхаа аргагүй ингээд одоо сэгсэрэгддэг. 그런가 하면 이 거짓된 진리로 말미암아서 예수 그리스도를 완전히 벗어나서 때로는 그걸 주장하는 사람이 가 되는 경우도 봤습니다. Тэгэн бол яах вэ? Одоо юу гэдэг нэг юу хэрвээ үнэн биш зүйлтэй чуулган руу ороод ирвэл яах вэ? Тэгэхээр чуулган сэгсрэгдэхээс гадна үнэн ч гэсэндээ бүдгэрч эхэлнэ гэсэн. 그래서 우리가 참 중요한 것은 이 바른 진리를 타협하거나 또 거짓된 진리를 용납해서는 안 되는 겁니다. 그래서. Тийм учраас бид нар юу гэдэг одоо ямар нэгэн өөр мэдээллүүдийг эсвэл хуурамч зүйлсүүдийг өөр нэг орхиж юусо болохгүй. 자, 여기 4절 말씀에 보니까 그러면 유다가 편지하는 교회 안에 들어온 이 거짓된 사람들의 실체가 무엇인가를 여기 한 3가지로 표현해놨어요. За тэгвэл энэ дөрөвдүгээр эшлэгээр тэгвэл тэр одоо Юдагийн анхааруулах гэдэг тэр хүмүүс буюу хуурамч зүйлүүд байж орсон хүмүүсийн онцлог нь юу вэ гэхээр дөрөвдүгээр эшлэл дээр гэж. 자, 첫 번째로는 가만히 들어온 사람이라고 그랬죠. нэгдүгээрт нь тэднийг юу гэсэн бэ гэсэн чинь 자, 가만이란 말은
언제 들어온지도 모를 정도로 조용히 들어왔다는 뜻입니다. За монголоор болохоор энэ дээр сэм шурглан орж ирсэн хүмүүс гэж байгаа тийм. Тэгэхээр сэм шурглан орж ирнэ гэдэг нь ямар утга хэлж. Хизээ орж ирсэн мэддэхгүй. Тэг гинт нэг бүдэд ороод ирсэн байсан гэсэн. 다른 사람들이 모르게 조용히 들어왔다는 뜻이에요. Тэг бусад мэддэггүй байхад ороод ирсэн байсан гэсэн тийм. 자, 이 가만이라고 하는 것은 자기의 실체를 드러내지 않는 숨기는 사람의 모습이라고도 알 수 있습니다. За бас энэ сэм шурглан гэдэг үгнд юу орж ирлээ чинь өөрийнхөө хин гэдгийг мэддэгдүүлэхгүй тулд нуудаг юм нууц байдлаас орж ирж. 특별히 여기 가만이라고 하는 단어에 어떻게 보면 의도가 어떤 의미로 표현됐냐면 여기 말씀 속에서는 자신의 어떤 정당하지 못한 그 신앙을 표현하는 의미라고 볼 수 있어요. За тэгэнгүүт ялангуяа нөгөө юун дээр шурглан чимээгүй гэсэн утгаас шүү дээ тийм ээ. Сэм шурглан гэж. Энийг бас нөгөө талаар нь харах юм бол тийм өөрийнхөө зорилгыг нуух гэсэн үг. 뭔가 죄를 진 사람이 그 죄를 감추기 위해서 불안해하는 모습과 비슷하다고 볼 수 있습니다. Бас нөгөө талаар харах юм бол нөгөө гэмт хүн гэлдэлцэн гэж хэдүүлээ ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг буруу хийсэн ч гэсэндээ тэр нэгэд мэддэгдэхгүй гэдэг хүмүүс нэг одоо нэг хүүхдүүд ч гэсэн нэг хөрхөн гүлтгнөөд идэх шүү дээ. Тэг гүлтгнөөд тийм агуулгаас байгаа гэсэн. 때로는 자신의 정체를 드러내지 않기 위해서 자기를 갖다가 감추기 위한 그런 표현이라고도 볼 수 있겠지요. Тэрээ бас үүнээс гадна яах вэ чинь өөрийнхөө одоо юг тэ өөрийнхөө үнэн төрхийг бас нуух гэсэн утгач гэсэн орж ирж. 자, 이런 가만히 들어온 사람이 이 교회 안에 들어온 거짓된 사람의 실체예요. За гэтэл ийм хүмүүс яаж гэсэн бэ? Чуулган дотор ороод ирсэн талаар ярьж байгаа тийм ээ. 자, 이 사람이 가만히 들어온 것은 어떻게 보면 그 빵에다가 누룩을 넣으면 빵이 막 부풀어 오르는 것처럼 어떻게 보면 그 빵을 갖다가 변질시키고 망가뜨리기 위해서 들어온 사람의 모습이라고 알 수 있습니다. 빵이요, 목사님? 예, 제가 비유로 그렇게 들었어요. 빵에다가 한국에서 이스트라고 하는 것을 집어넣게 되면 빵이 막 이렇게 막 부풀어 올라요. 부가 막 굉장히 커집니다. 네네네. 그 방죽이죠, 방죽. 그렇죠, 이제. 방죽. 아, тэгэхээр энэ яг юутай адилхан гэхэлэр чинь бид нар нөгөө нэг хөрөнгийг мэднэ шүү дээ, тийм ээ? Талхны хөрөнгө хөөлгөгч, эсгэгч шиг гэсэн үг. Тэгэхээр эсгэгчийг жижигхэн гурлан дотор хийчих юм бол жоохон эсгэж хийсэн чинь тэр ингээ хөөдөг тий. Тэрэн шиг тийм ингээ дотроо илүү үржих аюултай гэсэн үг. 이게 거짓된 자들의 모습이라고 알 수 있어요. Тэг өөрөөр хэлбэл энэ нь болохоор чинь тэр хуурамч хүмүүсийн тий төр төрөх гэж хэлээс гарч болно. 자, 또 여기 교회 안에 들어온 거짓된 자들의 모습에 대해서 뭐라고 그랬냐면 예적부터 이 판결을 받기로 미리 기록된 자다 이렇게 표현을 했어요. За дараад нь тэднийг бас юу гэсэн гэхээр тэд нар бол яа гэсэн бэ? Шийтгэл авахар тогтоогдсон хүмүүс гэж хэлж байгаа тийм. 자, 예적부터라는 것은 하나님이 세상을 창조하기 전부터 판결을 받기로 기록되었다라고 할 때 그 판결은 심판을 받기로 지옥에 들어가기로 작정된 사람이었다라는 표현입니다. За өөрөөр хэлбэл энэ учир нь шийтгэл хэдийнэ заагдсан гэдэг нь болохоор чинь шийтгэл тэр бүр тогтоогдсон гэсэн утгач тийм ээ. Бүр өмнөөс буюу төрхөөсөө өмнө тогтоогдсон гэсэн үг. 자, 이 말씀 속에서 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 뭐냐면 거짓된 자들의 미래가 과연 어떻게 될 것인가에 대한 답을 주고 있지요. Эндээс бид нэр харах юм бол тэр одоо яг юу тэнтэй тухайн цаг үед юм уу одоо цаг үед ч юм уу байгаа тэр хуурамч хүмүүсийн ирээдүйн чи тодорхой харагдаж байна тийм яах нь. 또 거짓된 자들이 누구인가를 우리가 여기서 깨달을 수가 있지요. Бас эндээс идлээ харах юм бол хуурамч хүмүүс гэж яг хэнийг хэлээд байгаа гэдгийг харж болохоор 거짓된 자들은 불택자이면서 그들의 우두머리, 그가 누구의 총인가를 보여주는데 그의 우두머리는 사단이라는 것을 알 수 있죠. За тэгэнгүүт тэр одоо хуурамч яриад байгаа тийм хүмүүсүүдийн гол одоо нөгөө толгойлогч нь хэм бэ харах юм бол тийм сатан байгааг харж байна. 마귀나 사탄은 본질적으로 예적부터 판결을 이미 받은 자들이에요.
Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо тэр сатан болон түүний гар хөл болгосод нь яаж байгаа гэхээр хизээний тэдний шийтгэл бол тодорхой болцсон гэдэг эндээс харж байна. 거짓된 자들은 그 사단과 마귀의 종자들입니다. За тэр хуурамч нэмээд нэг сатан болон муу нэгний хуурамч хүмүүсийн сатан болон муу нэгний хүмүүсийн гар хөл гэж байна тийм. 그래서 저들은 교회 안에 들어와서 교회를 회방을 놓고 진리를 무너뜨리고 성도를 넘어뜨리려 하지만 그러나 그들은 예적부터 판결을 받기로 미리 기록된 사람들이에요. За тэр хүмүүсийг харах юм бол тийм эртнээс гэсэн тийм бүр өмнөөс нугасаа тодорхой болсон хүмүүсээ хичээлж. 우리는 어떻습니까? 우리도 예적부터 판결을 받기로 미리 예비되어 있지요. Бид нар ч гэсэндээ бас эртнээсээ авахар тогтоогдсон зүйл байгаа тийм ээ. 자, 판결을 받기로 예비되어 있지요. 네. бидний хувьд юу тогтоогдсон байгаа лээ? 자, 우리는 예적부터 하나님의 나라를 받기로 예비되어 있습니다. Бид нар болохоор чинь эртнээсээ Бурхны хаанчлалыг авахцаар тогтоогдсон хүмүүс байгаа. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그렇게 말씀했죠. Йохан 3:10 дээр харах юм бол тэдэр байж тийм. 3:16 дээр харах юм бол Бурхны хүүхэд болох эрх гэж ярьж байгаа. 잠깐만요. 그래서 우리는 이 거짓된 자들이 가야 될 곳에 우리는 가지 않습니다. 그게 참 하나님의 은혜예요. Тэгэд бидний хувьд л яах вэ? Бид нар те одоо тэр нөгөө юу шиг одоо юу хуурамч нэгнүүд шиг тийм шийтгэл тийм одоо үр дүн биднийг хүлээгээгүй байгаад нь талархъя. 자, 그런가 하면 이 사람들은 누구냐면 경건하지 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 한가 보니까 이 사람들은 경건하지 않는 사람입니다. За тэгээ цааш нь харах юм бол хэдүүлээ юу гэсэн бэ? Тэр хүмүүсийг дуу итгэл сүсэггүй гэж хэлж. сүсэггүй. 자, 경건하지 않다고 하는 여기 의미는 어떤 뜻이냐면 그들의 삶이 하나님 보시기 때 윤리적인 면이나 도덕적인 면에서 말씀에 비추어서 살지 않는 사람이라는 것을 알 수 있습니다. өөрөөр хэлбэл итгэл сүсэггүй гэд нь юу сутгалж ирэхлээр Бурхныг харахад бид нар одоо юу нөгөө Бурхны нүдэнд Бурхныг харахад зөвхт бишээр тий бурханлаг бишээр итгэгч нэр зүйлсний дургуугаар амьдарч байсан гэсэн. 또 경건하지 않다고 하는 것은 그들이 중생한 사람이 아니라 여전히 세상에 속한 사람의 삶을 살아가고 있다라는 것을 알 수 있습니다. За өөрөөр хэлбэл тэд нар бол тий амаараа ярьж чадсан амьдрал нь яхаарахгүй дэлхийд ингээд юутэйгэр тий энэ дэлхийд дэлхийн амьдрал шиг ингээд амьдарч байгаа хүмүүс гэсэн. 자, 여기 그래서 그 구체적인 내용을 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 얘기하면 방탕이라고는 단어를 썼어요. За тэгэнгүүт тэнцээ тэднийг юу гэсэн хэлэх чинь Бурхны дүр төрхийг юугаар гэсэн бэ? эсрэгээрээ садраллаар солисон гэсэн. 자, 우리가 방탕이라는 단어를 쓴다고 하면 그때 뭐 음란이라든지 간음이라든지 그것을 정당화하고 그러한 행위를 하는 사람들을 방탕이라고 표현합니다. За тэгэнгүүт тэрийг яаж гэхээр чинь бид нар одоо тэр садрал гэдэг юу яаж хэлдэг вэ? Одоо тухайр те янз бүрээр ингэж хэлхийг хэлдэг. 때로는 이 방탕은 술을 먹고 행패를 부리는 행동도 방탕이라고 그래요. За бас нөгөө нэг арх угаал те одоо бүр ингээд согтуурлал ингэж байгаа байдлыг хүртэл бас садрал гэдэг үгнээс оруулдаг. 그래서 이 사람들의 행위를 보면 그들의 말과 삶의 자취가 그리스도인으로서 용납할 수 없는 그런 삶의 자취를 가지고 있었다는 걸 알 수 있습니다. Тэгэхээр энэ мэтчлэн харах юм бол одоо энд хэлж байгаа хүмүүс болохоор чинь цуглаанд явдаг гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө яг нэг юутэй тий итгэгч биш хүний тэр төрхөөр
амьдрал шийсэн гэдгийг харж болно гэсэн. 자, 이 사람들은 우리가 잘 아는 것처럼 영주주의 이단입니다. За эдгээр хүмүүс нь ямар агуулга ус гэхэлэр чинь бидний нөгөө нэг яриад байгаа тийм ээ. Үнэнийг одоо бас сулруулагч, эргэлзээ төрүүлэгч ийм хүмүүс яагаад. 자, 그노시즘이라고 하죠. 그노시즘, 영지주의. 그노시즘 гэдэг одоо урсгалынхан байгаа байхгүй. 자, 이 사람들이 영은 거룩하지만 육체는 악하다라고 하는 그런 어떤 기본적인 교리를 가지고 있어요. Тэгээ энэ хүмүүсийн нөгөө нэг одоо гол баримталтай зүйл нь юу вэ чинь тийм ээ, сүнс бол ариухан, ариун мөн, харин махбод бол угаасаа бохор штэ гэж үздэг юм хүмүүс тий. 그러니까 이런 기본적인 교리를 가지고 육체는 악하다고 그러니까 육체를 악하다고 하는 사람들 가운데 두 가지가 나왔다고 그랬죠. 쾌락주의자하고 금욕주의자가 나왔다고 그랬죠. За тэгэнгүүт тэр нөгөө нэг махбодыг одоо чухал тооцохгүй тий, махбодод бохор юм чиндээ гэж тооцохгүй энэ хүмүүс яасан гэхэлэр чинь сүулдэ Есүс угаасаа махбодоор байсан биз дээ. Тэгвэл бурхан биш юм шүү гэд ингээд цаагаар аян гажуудуулах юм буруу урсгал явчих. 여러분들도 아는 것처럼 헬라에 에피쿠레스 학파가 있고 스토아 학파가 있습니다. За тэгэхээр грек толгоч Эпикурес гэдэг болон өстэй 그다음에 Стоа гэдэг хоёр ийм одоо юу урсгал байдаг гэж байгаа байхгүй. 자, 에피쿠레스는 쾌락주의자들을 얘기합니다. 쾌락주의자는 어떤 주의자는 지금 설명 부탁드릴게요. 쾌락주의자는 어떤 쾌락주의자면 육체는 악하다고 생각하니까 육체를 가지고 음란하고 간음죄를 짓고 모든 잘못된 짓을 해도 괜찮다라고 생각하는 사람들이에요. 에피쿠레스. 에피쿠레스 гэдэг нь болохоор чинь нөгөө нэг юу шүү те. Махбод угаасаа бохор юм чинь те. Сүнс маань лаврагдсан байх юм бол би те махбодороо юу ч хийсэн яах вэ те гэж үзээд дураараа одоо амьдрдаг ийм хүмүүс хэлж байгаа гэсэн. 왜냐하면 육체가 악하기 때문에 구원받지 못하니까 그건 가치가 없다라고 생각해서 그러한 학파가 생겼던 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл те угаасаа энэ махбод чинь хэдхэн жил болоод өнгөрөх юм чинь те гээд ч юм уу те байгаад ирнэ гэсэн юм шиг ингээд дураараа ашигладаг ийм одоо хүмүүс гэсэн. 자, 유다가 편지하는 그 교회에는 이런 사람들이 들어왔던 것 같아. 에피쿠레스. тухайн үед Эпикуресүүд болохоор яасан юм шиг байна. Хинэд орж ирсэн юм шиг байна. Одоо тэр нөө Юдагийн тэр тухайн чуулганд орж ирсэн бол тэ. 그런가 하면 어떤 사람은 금욕주의자라고 그래서 이 육체를 갖다가 철저하게 어찌 보면 은둔 생활을 하고 또 연단을 받는 생활을 하는 그런 주의자들이 생겨났던 겁니다. За тэгэнгუთ нөгөө талдаа харин яаж гэхэлэр чинь тэр махбодынхаа талаарх бодол нь арай жоохон өөр. 그 수도원 생활하는 사람들 있잖아요. 자, 그러한 사람들의 어떤 기초라고도 볼 수 있겠죠. 수도원은 예, 수도원. 수도원은 깊은 산속이라든지 깊은 골짜기였다가 건물을 지어놓고 거기에서 운동 생활하는 사람들이십니다. 세상과 단절하고. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь болохоор яаж гэхэлэр чинь нэг одоо энэ махбодоо гэдэг албаар юу гэх зовоож амьдардаг ийм хүмүүсийн хэсэг бас болж байгаа гэсэн. 자, жишээлбэл ууланд очиод амьдраад ч юм уу. 이런 영주주의에서 이렇게 어찌 보면 영주주의 이단 중에서 육체가 악하다고 생각하는 사람들이 이런 두 가지의 모습으로 그들이 살아갔다는 것을 알 수 있어요. Тэгэхээр эндээс харж болно гэсэн үг л те. Нөгөө нэг тэр юу те махбод л угаасаа бохор сүнс аврагдсан байхад болно гэж бодож байгаа. Ийм одоо бодлоос болоод ийм хоёр төрлийн те бас дахиад ингээ хоёр төрлийн өөр урсгалынхан гарч ирж. Нэг нь болохоор чинь махбод бохор юм шиг угаасаа энэ махбодыг одоо те яаж зовоож ядраад ингэж бай гэсэн гэсэн ийм хүн байхад нөгөөдөл болохоор махбод угаасаа асуудалгүй махбодоор ялсан ч яхав дээ гэж дураараа ашигладаг ийм хүмүүстэй. 자, 이러한 사람들이 교회 안에 들어오게 되면 어떤 일이 생길까요? За тэгвэл ийм хүмүүс чуулган дотор ороод ирэхээр яах юм?
경건한 성도들, 우리 하나님의 거룩을 닮아가는 성도들이 위협을 받을 수 있겠지요. Одоо тий бид нэр ийм хүмүүс ороод ирэхлээрээ сүсэг бишрлээ даах гээд тий эзний өмнө зогсох гээд хичээж байгаа хүмүүсийг яах вэ? Юун сүртэй ингэдэг байдал руу оруулна гэсэн үг. 자, 믿음이 약한 성도들은 미혹받을 수 있습니다. Тэр дунд яах вэ? Одоо жинхэнэ нөгөө нэг тий сул итгэлтэй юм уу тий ийм хүмүүсийн бодол нь зөвшөөрөөгүй хүмүүс яах вэ? Эргэлзээнд орж эхэлнэ. 사도 바울이 편지하는 초대교회 고린도 교회에도 이렇게 시끄럽게 하는 사람들이 교회 안에 들어와서 교회 여러 사람들이 그 사람에게 미혹받았어요. Тэгээ Илч Паулийн үед ч гэсэндээ гарч ирсэн тийм ээ Коринт чуулган дээр тэр нөгөө бас ийм үзэлтэй хүмүүс орж ирснээрээ олон хүмүүсийг бас боснуулаад тий самургаад ингэж исэн самраад 그래서 바울의 사도직을 공격하고 또 조롱하는 그런 행태를 벌였던 겁니다. тэгээ ясгалаараа Илч Паулыг нөгөө нэг тий Илч Паулыг илч биш гэд ч юм уу тий ер нь боснуулж исэн гэсэн үг самурлаг үүсгээд 자, 후메네오나 알렉산더 같은 불의한 자들이 교회 안에 들어왔을 때 문제들이 생기는 거예요. 그래서 за тухайн үед тэр хүмүүсийн дэрүүд нь бас байгаа тий Хуменай болон Александр гэдэг байдаг. Тэгээ тиймэрхүү хүмүүс яаж юм гэхэлэр чинь одоо энэ нөгөө буруу урсгалын буюу тий суурин сатан байгаа ийм үйлсүүдийг хэрэгжүүлэгч нар байгаа. 자, 이 교회 안에 거짓된 자들이 들어올 때 교회에 큰 위기가 생길 수 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 Тийм учраас энэ чуулган дотор тий ямар нэгэн байдлаар ийм хуурамчлалтууд ороод ирэхлээр тий чуулганы тэр эмх цэгц хүртэл алдагддаг гэдгийг мэдэх боломжтой мэдэж болно. 자, 또 여기 한번 더 살펴본다고 하면 이 거짓된 자들은 홀로 하나이신 주제, 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자니라 이렇게 말씀했어요. Тэгэнгүүт тэдний цааш нь юу гэсэн гэхэлэр чинь биднийг одоо цорын ганц тий эзэн Иесус Христийг тэд нэр бас яадаг гэсэн бэ? Үгүйсгдэг гэж хэлсэн. 자, 홀로 하나이신 주제라는 뜻은 뭐냐면 예수님은 홀로 하나님의 구원 완성을 이루시는 분이십니다. 그 일에 유일하신 분이시다. 그런 뜻이에요. За тэгэнгүүт энэ дээр ганцаар эзэгнэгч гэж орж байгаа тийм ээ тэгэхээр тэрний үг суутгатай вэ? Эзэн Иесусээс өөр те энэ эзний эрхийг те аврагчийн эрхийг одоо аврагч гэсэн нэрийг зүүх нэгэн байхгүй гэдгийг хэлж өгч. 사도행전 4장 12절에 천하인간의 다른 이름을 구원받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 말씀했죠. За бас Үйлс номны 4:12 дээр ч гэсэн байдаг тийм ээ. Биднэрт аврагдаж болох үйлс өөр нэр энэ Тэнгэрийн дор өгөгдөггүй гэж байгаа. 또 요한복음 14장 6절에도 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀했습니다. Эзэн Иесус өөрөө бас хэлсэн. Иохан 14:6 дээр тий би бол зам үнэн ам надаар дамжихгүйгээр эцэг рүү очих зам байхгүй гэдгийг хэлсэн. 그리고 나로 말미암지 않고는 이란 말은 예수님이 홀로 하나이신 구원의 주권자라는 것을 말씀하고 있는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол надаар дамжихгүйгээр тий эцэгт очиж чадахгүй гэж юу гэсэн үг надаар дамжихгүй гэдэг утга нь тий зөвхөн надаар дамжна гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 근데 그 예수님이 주권자 되시는 것을 부인하는 자라는. харин энэ Юда номон дээр харах юм бол энийг өгөөсөдөг гэж хэлж. 그렇기 때문에 이 거짓된 자들은 그 본질이 사단의 하수인들이에요. 교회 안에 들어와서 예수님이 구세주라고 하는 것, 예수님의 속죄 사역을 부정하는데 목적이 있는 겁니다. 이 사람들은. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс болохоор чинь боддоор зүгээр ингээнээр харах үед болохоор үгүй нүсвэртэй ингэсэн ийм хүмүүс юм шиг боловч үүний цаана юу явагдаж байгаа бэ? Тэгэхээр сатаны ажил явагдаж байгаа боёо тий одоо авралын ажлыг боснуулах гэсэн асар тийм том төлөвлөгөө явагдаж байгаа гэсэн. 그래서 그들이 교묘하게 교회 안에 들어와서 예수님의 인성을 부정을 한다고. 예수님이 육체로 오신 것을 부인했다고. 그래서 Тэгэнгүүтээ тэд нар яасан гэвэл чи ийм зорилгын тулд магадгүй өөртөө ч мэдэхгүй л ахalta. Гэхдээ л
ийм зорилгыг ингээ үргэлжлүүлсэн хүмүүс яадаг гэхээр чуулганд сэм шуруулан орж ирдэг гэж. 요한일서 1장 7절이라든지 요한 2서 1장 7절, 그다음 요한 1서에도 2-р Иохан 1:7 гэх юм бол 그렇게 말씀했죠. 이게 3장에서 예수 그리스도가 육체로 오신 것을 부인하는 자마다 적그리스도라고 그렇게 말씀했죠. тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр 2-р Иохан 1:7 дээр ч гэсэн хэлсэн байгаа тийм ээ. Эзэн Есүсийг махбодоор ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүн бол тэр бол одоо тий Христийг эсэргүүцэж гэж байгаа. 이러한 자들을 우리가 잘 분별을 해야 됩니다. 그래서 Тэгээ бид нар ийм хүмүүс яах ёстой вэ? Маш сайн юм ялгадаг, салгадаг байх ёстой. 자, 그래서 이 교회 안에 이 유다가 말하는 이 거짓된 자들의 실체가 이런 모습을 가지고 있다는 것을 이야기하고 있는 거예요. За тэгээ Юда тий чуулган дотор боддоор ийм хүмүүс байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 특별히 예수 그리스도를 부인한다고 할 때 겉으로는 예수님을 부인하지 않습니다. За хүмүүс гэхдээ яадаг гэхээр Есүсийг үгүйсэхдээ яг ингээд шууд илтээр ч юм уу үгүйсэгдэг бас байдаг. 자, 어떻게 부인하지 않느냐면 우리도 예수를 믿어요. 예수님이 우리의 구세주인 걸 믿어요. 이렇게 한국 사람 같으면 이렇게 표현을 합니다. Тэгээ ялангуяа яадаг гэхээр тэр чинь бас нэг залтай тий. Би ч гэсэн Есүс итгэдэг. Чи Есүс итгэж байгаа бол би ч гэсэн итгэдэг гэдэг жишээ нэ. 그러나 그렇지만 이런 표현을 씁니다. 그러나 아라스 нь юу гэхээр гэхдээ гэдэг ингээ эхэлдэг. 그러나 예수님은 어떻게 우리처럼 더러운 육체를 가지고 살 수 있어요? 한번 생각해보세요. 예수님은 하나님 아니십니까? 하나님은 어떻게 우리처럼 이렇게 욕도 하고 뭐 온갖 죄를 짓는 이런 육체를 가지고 살아요? 아이고, 그건 어떻게 믿을 수가 없지요. 예수님은 믿지만 예수님이 육체로 오신 것을 믿지 않는다고 그렇게 교묘히 사람들을 설득하면서 속이는 거예요. Тэгэхээр яа тэгэхээр тэд нар яадаг их тийм одоо юу гэдэг нь тийчл гэхдээ Иесус бас бурхан гэдэг хүртэл яах тэр хүн байдгийг гэдэг ч юм уу те. Тэгээ бид нар одоо хэрэв хүн гэвэл бид нар ч гэсэн адилхан л идэж ягаал те тодорхой хэмжээний ингээл аашлал ингэжсэн шиг хүн л юм бол аашлалсан байлгүй те. Гэснэ хүчтгүүлдэг энэ хүн аашлж ирсэн бол тэр яаж тэгээд биднийг одоо аврагч болох юм. 200 жилийн өмнө өнгөрчөө өстэй гэдэг ч юм уу. Ингээ те яриан дундаа хүмүүс ингээд нэг нэгээр нь им эргэлзээ жадыг нь шидэж. 그리고 이런 표현을 쓰는 경우도 옛날에 들어봤습니다. 예수님은 우리와 똑같은 육체가 있지만 예수님은 안 아파요. 예수님은 하나님 아니에요. 하나님은 어떻게 아프냐고. 그런 표현을 쓰는 사람도 봤어요. Тэгээ бас энэ дээр харах юм бол тийм үг байж байгаа. Иесус тэ бурхан юм бол тэ юу яадаг юм уу? 진짜 그럴까요? 예수님은 안 아프시죠? Тэгээд Иесус тэгвэл үшөөтэй Иесус чинь бурхан юм бол ямарваа нэгэн аливаа нэг өвдөлтүүдийг мэдрэхгүй юм шүү гэдэг. Тэгэхээр тэ үнэхээр та нар юу гэж бодож байна? Иесус тэгвэл одоо тэ үнэхээр бурхны хүү юм бол өвдөлтүүд үнэхээр мэдрэхгүй байсан юм болов? 자, 아픈 것 같아요? 안 아픈 것 같아요? За манайхан юу гэж бодож байна? Иесус тэгвэл энэ бодлогыг амьдрахтаа махбодороо тэр өвчин мэдэрч ирсэн болов уу, мэдрэхгүй байсан болов? мэдэрсэн. 아픔을 느꼈었다고. 그렇죠. 이사야 53장 3절 한번 읽어보세요. 이사야 53장 3절로 4절 한번. 이사야 53인 3-4를 가래. 거기 한번 보세요. 제가 여기서 읽을까요? 아니면 누구 사람 시켜서 읽을까요? 예. 그렇게 읽어보세요. 3절 4절 이사야 53장. 네. 자, 이사야 53인 3-4를 биндээс уншия. Тэрээр хүмүүст ч игшигдэж орхигдсон өвчин зовлонг мэдгч зовлон шаналлын хүн ажээ. Түүнээс хүн нүүр буруулж тэр жигшигдэж бид түүнийг эс тоосон. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлон маань үүрчээ. Гэтэл түүнийг бурханд зодуулж цахиулсан. Тэгээд зовж зүдэрсэн гэж бид тооцжээ. Амен.
자, 여기 예수님이 간고를 많이 겪었으며라는 말이 있어요. 간고. 음. За тэр маш их жигшигдсэн гэж болсон тийм ээ. 자, Жигшигдсэн, 몽골 말로 간고는 어떻게 번역을 해야 합니까? жигшигдэх. 이제 간고라는 뜻이 어떤 뜻을 갖고 있어요? 그죠. 아, 뭐라 할까요? 남들이 다 네, 얼굴을 가리고 남들이 왕따시키는 것처럼 네, 다들 손가락질을 하고 네, 막 이렇게 해서 얘 누구냐 막 이래가지고 하는 네. 그런 멸시를 받았다는 뜻이죠. 예? 멸시. 근데 음, 이제 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았음이라는 뜻이고, 이제 네. 간고는 그런 단어가 아니에요. 그거 한번 찾아보세요. 여기 한국말로 간고를 많이 겪었으며라고 그랬는데, 이 간고라고 하는 것은 사람들의 아픔과 또 어려움을 친히 담당했다라고 하는 뜻이 있습니다. 음. 잠시만요. За энэ дээр тэгвэл хэлээ ингэж байна. Ааха. Жигшигдэх гэдэг үг гадаа ш тийм ээ. Энэ үгний одоо утга нь гэх юм бол гэж байгаа байхгүй юу? Надаас жигшигдэх гэж яг юу гэсэн тоотлоор нь одоо жигшигдэх гэж чинь хүмүүс тэр бүгд ингээд нөгөө хүлээж авахгүй тий чичлэх ийм утга юм шүү гэдгсэн чинь тийм биш гинэ. Энэ болохоор хүмүүсийн өвдөлт болон хаягдал бүгдийг нь өөртөө хагалж байгаа. 또 여기 질고를 아는 자라라는 말이 있어요. 질고. 음. 여기 За тэгэнгүүт 한국말로 여기 질고라는 단어는 질병과 고통을 아는 자라는 뜻입니다. 네. тэгэнгүүтээ бас дахиад доотлолтны өсөлтөөр тэр бол өвчин зовлон мэддэг гэж байна тий. Зовлон шаналлын ч гэсэн мэднэ гэсэн утга хэлсэн бас. 예수님이 단순히 안다라는 표현이 아니라 이것은 친히 체험하고 경험했다라는 뜻입니다. Энэ зүгээр нэг мэднэ гэсэн утга ерөөсөө биш. Тэр аль хэдийнэ боддоор энэ бүх зүйлийг амсаад өөрийн биеэр мэдэрсэн хүн гэсэн утга. 그리고 사절에도 그런 실로 우리의 질고를 지고 그렇게 했죠? 질고를 지고라는 이 지고라는 표현은 실제로 그런 고통과 아픔 속에서 살았다라는 뜻입니다. За тэгээд дөрөвдөр ишлэр харах юм бол өвчин зовлон минь үүрсэн гэсэн утгаас байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр ямар утга вэ? Бидний өвдсөнийг болон бидний зовлон бүх зүйлийг тэр яасан бэ? Өөр дээрээ авсан буюу гэсэн утга. 또 우리의 슬픔을 당했다고 얘기합니다. 여기. За тэгэнгүүтээ бас юу гэсэн бэлэрээ? Бидний одоо юу гэх те гашууд бидний а тэр бидний гашууг гэсэн ингээ үүрсэн гэсэн өөртөө авсан. 그런데 우리는 생각하기를 그런 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다. 그렇게 사람들이 예수님을 고난 가운데 있지만은 인정하지 않았다는 뜻이에요. За тэгэнгүүт хүмүүс харин яасан гэхэлэр чинь эзэн Есүс ингээд тэг хүн болгоны энэ зүйлийг бүх зүйлийг үүрсэн чинь хүмүүс харахтаа юу ч юм гэхэлэр чи бурхан юм бол натаа үүрлээгээд өвдөхгүй баа гэдэг ч юм уу те ингэж хэлэх гэсэн үг. 그러니까 예수님은 참 어찌 보면 메시아로서 실제로 우리를 위해서 질고를 겪으면서 많은 고통과 아픔 속에서 살았다고 하는 것을 알 수 있습니다. За гэхдээ бид нар эндээс юм хэлэхээр бидний эзэн бол бурхан гэхдээ тэр яасан гэхэлэр миний чиний таны те бүх асуудлуудыг үүрхийн тулд тэрээр бас хүн төрлөختөн өнөр төрсөн шүү дээ те. Хүнээр төрсөн тэр ч гэсэндээ одоо бүх тэр хэцүү зовлон мэдрэмжүүдийг бүгдийг нь авч ирсэн юм аа гэдэг мэт хэрэгтэй. 그런데 그 예수님이 어떻게 우리처럼 이렇게 하나님이신데 우리처럼 무슨 고통을 당했을까요? 그 믿을 수가 없지요. 이렇게 슬그머니 교회 안에 들어와서 사람들을 속이는 거예요. Гэтэл одоо нөгөө тэр чуулганд байгаа тий өөрөө ч мэдэхгүй өөрөө ч тэр муурын нэг гар хөдөл болоод яж байгаа ч мэдэхгүй нөхцөл байгаа даа тий. Тэд нар яасан гэхэлэр чинь хүчтэй энэ 그러니까 чи Иесус бурхан байж чи яагаад ингэж нөгөө юу яадаг юм бэ? Бурхан юм чинь өвдөхгүй юм шүү гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ юу гэдэг бурхан юм чинь ингэхгүй илүү дээ гэдэг ч юм уу. Янз бүрийн юм эргэлзээнүүдийг хүмүүст ингэж шийдсээр л байгаа гэсэн. 초기에
영주주의 이단이나 다른 이단들을 통해서 예수 그리스도의 인성을 부정하는 많은 이단설들이 나왔습니다. Тухайн үед болохоор чинь зөвхөн одоо энэ чуулганд ийм тэр их зүгт хүмүүс байна уу байсан уу үгүй. Маш олон төрлийн олон хүн амарсан юм л буруу үсгийн хэллүүд байгаа. 여기 영주주의 이단자들처럼 예수 그리스도는 실제로는 육체를 가지고 오지 않았다. 예수 그리스도의 인성을 부정하는 자들이 있었습니다. За тэгэнгүүтээ нөгөө тий Иесус тэгвэл ер нь боддоор ер нь байсан юм уу гэдэг ч юм уу тий. Ер нь одоо тий нөгөө нэг үнэхээр Иесус бурхан гэж бол хүнээр яаж төрөх юм гэдэг ч юм уу тий. Ийм одоо тэр ойлголтууд нь тухайн үед ч гэсэндээ маш өргөн тарцсан байсан. 그런가 하면 양현설이라고 그래가지고 예수 그리스도의 육체가 하나는 죄가 없는 육체가 있고 하나는 죄가 있는 육체가 있었다. 그렇게 주장하는 사람도 있었어요. Тэгэнгүүт бас яасан гэхээр зарим хүмүүс нь үгүй Иесус чинь үнэхээр боддоор ирсэн гэсэн чинь тэгэхээр хөөсөл Иесус чинь хоёр биетэй байсан юм шүү гэж ингээ ярьсан хүмүүс ч ирсэн байсан. Нэг өдөр нэг биендээ ороод нөгөө өдөр нөгөө биендээ ороод 그래서 어떻게 소설을 쓰는 거죠. 소설을. тэрнгээр бүр үлгэр хүртэл хасан байдаг гэж. 또 현현설이라고 그래가지고 예수 그리스도가 잠깐 십자가를 질 때만 그때 예수님이 임재하셨다. 평상시에는 예수님이 어찌 보면 계시지 않았다. 그런 이상한 소리 하는 사람도 있었습니다. Зарим тохиолдолд бүр ийм хүмүүс ирсэн. Иесус одоо юу гэдэг те тэр бол бурхан юм чинь зөвхөн яг тэр нэг завлагаа цовлох үедээ л гэлс гарч иж цовлогдчихвол буцаад ингээ цааш тэнгэрлүү явуулсан юм шүү гэж ярьдаг хүмүүсс байдаг. Тэдэнд Иесус зөвхөн төрсөн үг мэдэхгүй бага насндаа ямар байсан мэдэхгүй те тэгэнгүүт тэгж ярьдаг хүмүүсс байдаг. 그렇지만 예수 그리스도에 대해서 그 육체에 대해서 판단하는 많은 말들이 다 허튼 소리예요. 허튼 소리. За тэгээ эндээс харах юм бол яшил тэр чинь эзэн Иесусыг те ямар ч аргаар байсан гэсэн тодорхой хэмжээний түүний дүр төрхийг нь түүний мөн чанарыг нь түүний хийсэн үйлслүүдийг нь аль нэгэн байдлаар одоо юу ах гэж байгаа бол те унгах гэж байгаа бол энэ нь хуурамч те буруу урсгал гэдэг бид нэр бас анхаарах хэрэгтэй. 가장 중요한 본질은 여기 있는 말씀과 같이 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자니라 한 거 보니까 예수 그리스도를 믿지 않고 예수 그리스도가 구세주 되신 것을 인정하지 않으려고 하는 것이 그들의 목적이었습니다. Тэгэнгүүтээ тэр тэгвэл тэр хүмүүсийн гол зорилго нь юу юм гэхээр эцсийн дүндээ Иесусыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх зорилготой. 이게 교회 안에 들어온 거짓된 자들의 실체였습니다. Тэгэхээр энэ болохоор одоо саяны уншсан агуулгууд болохоор чинь тэр Иесус Христийн тэ сайн мэдээг үгүйсгэх гэсэн хуурамч одоо итгэлтэй тэ хуурамч хүмүүсийн одоо гол барих тэмдэг гэдгийг хэлээ сайн харлаа тэмдгүүдийг. 자, 이제 5절에서는 유다가 이런 거짓 교사의 거짓된 모습을 이제 분별하기 위해서 과거의 모습을 가지고 교훈을 합니다. Тэгээд 5 дугаар ишлэлээ тааш харах юм бол энэ дээр юу гарч ирэх гэхээр чинь 5 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ дээр тэднэрт бас ийм сургамж нэг өгч байгаа тий. Мөсөний юм жусгийн 잠깐 그 목이 너무 길어가지고 이거 잠깐 좀 하고 와도 될까요? 네네네 그래요. 자, 저기 그러면 우리 잠깐 쉬었다 하죠. 그러면 시간이 이렇게 됐으니까 11시 15분에 하죠. 네, 알겠습니다. 일단 10다 хүртэл түр амрыг. 네, 잠깐 쉬었다 가요. 여기 5절 말씀에는 이 거짓된 교사들, 이 거짓된 사람들의 그 모습을 분별하기 위해서 그들의 어떤 삶의 자취나 그들의 모습들에 대해서 교훈으로 여기 유다는 말씀을 증거합니다. За хэдүүлээ 5-ыг харах юм бол 5 дээр үнэхээр хуурамч тэр хүмүүстэй хуурамч багш нар өөрөөр хэлбэл одоо тэр худал хуурамгийн
тэг гар бол болцсон байгаа хүмүүсүүдийн амьдралынхаа онцлогийг ингээ харуулж. 그래서 유다가 이 거짓된 자들의 길이 어떤 길인지를 갖다가 과거 이스라엘의 역사 가운데 있었던 그런 사실들을 들어서 교훈하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо тий зөв биш байгаа хүмүүсүүдийн зам нь эцсийн дүндээ ямар болох вэ гэдгийг тий өмнөх үед байсан израилчуудад тохиолдсон тэр түүх тий одоо сургамжаар дамжуулаад энд ихэнд зааж. 그래서 5절에 이렇게 얘기합니다. 너희가 본래 모든 사실을 알고 있으나 내가 너희로 다시 생각나게 하고자 하노라. 그래서 이렇게 말씀을 먼저 한 겁니다. Тэгээ үуч та нар тэгээ юу та гэсэн та нар уул бол мэдж байгаа аль хэдийн мэднэ. Гэхдээ би та нар дахин сануулъя гэж 5 дугаар эшлэлээр хэлж байгаа. 너희들도 알고 있는 그 조상들의 과거 실패의 역사를 교훈으로 삼아서 너희가 현재 거짓된 자들을 분별하라는 메시지를 던지는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэдний ингээ мэдчихсэн өөрөөр хэлбэл нөгөө манайхаа шиг нөгөө амаас ав дамжиг яригддаг шиг тийм яригддаг юм гэсэн тийм энэ талаар ярья гэсэн үг тийм. 자, 먼저 여기 이렇게 말합니다. 주께서 백성을 애굽에서 구원하여 내시고 후에 믿지 아니하는 자들을 멸하셨으며 이렇게 말씀합니다. Тэгээ 5 дээр үсэн гэхэлэр чинь за 5-ыг харах хэдэлээ. 5 дээр юу гэсэн гэхэлэр чинь 첫 번째 мэддэг байсан гэсэн. За юу гэвэл Египтийн нутгаас гэж хэлж байна. 자, 첫 번째 교훈으로 삼은 사람은 과거 출애굽할 때 광야에서 쓰러진 자들 그런 사람들을 교훈으로 유다는 이야기를 합니다. За тэгэхээр тэднээс дээр хамгийн анх эхлээд тэднээс хэнийг нэ санаал болгож хэлсэн гэхээр Египтээс гарч байгаа хүмүүсийг тийм ээ. Египтийн нутгаас гарсан тэд нөгөө нэг ард түмнүүдийг израильчуудыг хэлж байгаа гэсэн. 자, 이스라엘이 출애굽할 때 어떤 일이 일어났어요? Тэгвэл тэд нэр израильчууд Египтээс гарах үед ямар зүйл болсон бэлээ? 자, 이스라엘 백성이 출애굽할 때 어떻게 보면 이 광야를 통과합니다. 이제 가나안으로 가는 광야를 통과해서 가는 도중에 그들이 미혹을 받아서 다 쓰러졌어요. Тэд нэр уулан дээр цөлийг гатлаад цөлөөр дамжуулаад Канаан руу явсан тийм ээ. Гэхдээ тэр яасан гэхэлэр чинь өөртөө итгэлгөөгөөсөө болоод тий бас тэд дундаа нэг эргэлцснээсээ болоод бүгдээр ингэ цөлд өвхөхөөс өөр харахгүй болж. 자, 홍해 바다를 만났을 때부터 이스라엘 백성은 하나님을 원망하기 시작합니다. Тэр яасан бэлээ юг улаан дэнгисийг гатлахаас ахуулаад тэд нэр бурхан руу гомдлож эхэлдэг. 자, 하나님을 원망하는 그 사람들의 모습을 가만히 들여다보면 그들은 예수 그리스도의 그 장차 이스라엘 백성들에게 하나님이 약속의 땅을 주신다고 하는 그것을 믿지 않았습니다. Нэгдүгээрт тэд нэр яасан гэхээр улаан дэнгисийг гатлахаас ахуулаад бурхан тэднэрт бэлдсэн амлалтын газар гэж байгаа гэд хэлээд байхад тэрэнд итгээгүй. 홍해 바다 앞에서 그들이 모세를 대항해서 원망하는 내용을 한번 가만히 들여다보면 우리가 애굽 사람을 섬기는 것이 좋지 아니하냐? 또 우리를 이 광야로 끌어내어서 우리로 죽게 하는도다라는 그런 말들은 분명히 그런 말들을 심어준 자들이 있다는 것을 알 수 있어요. Тэгээ тэднийг харах юм бол улаан дэнгисийн үүдэнд хин наан зогсчоо те мосоор гомдолж байгаа тэдний байдал нь те бид нэр өстэй баг эсэргээр Египтэд байсан хамаагүй дээрээс юм шүү дээ гэж хэлж байгаа. За тэгэн гутаа те Египтэд их нэг оржуулан газар олдохгүй учраас ингэж хаан биш үү гэж мэдж байгаа энэ нөгөө тэдний гомдлынх нь үгүүдийг хэрвээ сонсоод үзэх юм бол яахын аргагүй цаана яаж нэхлэр чинь одоо тэднийг хатгаж исэн нэг хэн нэгэн байна гэдгийг харж болно. 자, 그들은 이스라엘 백성들이 광야 40년의 기간을 광야를 통과하는 중에 포기하지 않고 이스라엘 백성을 미혹했습니다. За тэгэнгүүт тэд нэр яасан гэхэлэр чинь зүгээр тэнцээ нэг улаан дэнгисийн гадна ганцхан тэгээгүй харах юм бол 40 жилийн турш тэгээ израильчуудад ингээд нэг эргэлзээг төрүүлсэн тиймэрхүү тий хүмүүс бас тэнцээ байсан гэдгийг харж байна.
이스라엘 백성이 광야에서 가장 많이 미혹을 받았던 게 뭘까요? Израильчууд одоо тэр нөгөө юун дээр цөлд байх үед хамгийн их ингээд нөгөө уруу татагдаж эргэлзээ давтаж ирсэн зүйл нь юу байсан гэж бодож байна. 자, 뭘 같아요? 자, 네 가지 예를 하나 드릴게요. 자, 여러분들 잘 보시고, 자, 이제 어떤 것인지 한번 맞춰보세요. 첫째로는 시험, 두 번째는 우상숭배, 세 번째는 간음, 네 번째는 원망. 자, 요 네 가지 중에 제일 많이 어찌 보면 이스라엘 백성이 광야에서 미혹을 받았던 게 뭘까요? 제일 많이 미혹을 받았던 게. За одоо та хэд ингээд нэг шалгалт гэх юм асуул байх гэж байна. Дөрвөн зүйл хэлж өгье заяа. Тэр дөрвөөс та нар аль нь одоо израильчуудад хамгийн их ингээд те одоо эргэлзээг төрөөлж хамгийн их нөгөө тэднийг юу хоошин татах ийм зүйл болсон бэ гэдгийг та наа гэсэн. За эхнийх нь болохоор сорилт. За хоёр дахь нь болохоор хиймэлштэй. За гурав дахь нь болохоор завхаарл, дөрөв дэх нь болохоор гомдлол. За эдгээр дөрвийн аль нь тэднийг те нөгөө эзний амлалтнаас хоош татаж ингээд нөгөө үргэлж нөгөө эргэлзээнд оруулж исэн бэ. 자, 맞추는 사람한테는 선물을 줘야 되겠어요. За зөв таасан хүн шагналтай. 제일 많이 미혹을 받은 게 뭘까요? хамгийн их тэднийг ингээд нөгөө хүчийг алдуулж исэн зүйл нь юу байсан бэл? 첫 번째가 뭘까요? 이야기해 보세요. 여기. За манайхаа ингээ зүгээр номеруудыг хэлчих. 한 사람씩 얘기해 보세요. 한 사람씩. 저 위에 있는 팜자부. За памзавчтай хэлж үзэх үү? Дугааруудыг хэлж болно. За би дахиад хэлье. Нэг номер нь сорилт, нэг номер нь болохоор чи сорилтууд байсан. Хоёр номер нь болохоор чин шүтэн зүтэх байсан. За гурав дахь нь болохоор завхаарл байсан. Дөрөв дэх нь болохоор гомдлол байсан. 뭘 같아요? За аль нь юм шиг вэ? 자, 한번 자 맞춰보세요. 잉크바이를 몇 번이에요? 자, 잉크바이를 хэдэн номер гэж бодож байна. 목사님 혹시 그 녹화를 하고 계시는지요? 예, 녹화하고 있어요. 네. 네. 자, 뭔 같아요? 가장 많이 미혹을 받았던 게 뭘까요? 일단 잉크바이님은 4번으로 생각하고 있다고 합니다. 4번이면 원망. 네. 자, 그다음에 이제 어윤 한번 얘기해 보세요. 어윤. 자, 어윤 씨 오셨지. 안 들려. 아유, 테닉 сонсохдохгүй л энэ да. 네. 자, 1번이에요, 2번이에요. 3번이에요. 4번이에요. 1, 2, 3, 4 аль нь? 4번. 원망. 자, 그다음에 강바트는 어떻게 생각해요? За, Ганбах гэж бодчих. манай Ганбах зөв хариулт хэлнэ. 가장 많이 미혹을 받았던 게 뭘까? ер нь бол гомдол гэхдээ сорилтноос болоод гомдсон. Эдгээр сорилтууд таараад тэгээ гомдсон. Тэгээ юуны утгаар бол 5 номер гэсэн үг юм биш зүг байх. Харин тэгээ ер нь. Тэгэхээр 일단은 간바트님은 지금 4번으로도 답변을 하시는데, 근데 4번은 그럼 1번으로 인해서 나온 거 아닐까라는 그런 뭐 태도도 있습니다. 그거하고는 조금 다른 내용이에요. 시험은 일반적인 그 시험은 그렇게도 생각을 해볼 수는 있어요. 왜냐하면 물이 없다고 물이 없다고 하나님이 내가 이 반석에서 물을 내려 할 때 하나님이 정말 물을 내실까 안 내실까 하면서 하나님을 시험하는 그런 모습들이 있으니까요. 근데 그 원인 중에 하나가 이제 물이 없다고 원망하는 것부터 시작한 거니까 그렇게 생각해 볼 수 있죠. 자, таны хариултыг бас овч нь л байна. Яагаад ч нөгөө угаасаа нөгөө жишээлхэмэл хадны өмнө ирлээ гэхэд чинь
Тэ хүмүүс бас тэр чинь сорилтчтэй тэр чинь яг нэрээ гаргаж чадна гэж бодож байна. Яаж ийн гээл тэ чадах ч юм уу гүч юм уу хин мэдэх ингээл хэлэх юм бол тэр чинь тэгээ гомдлоо явчихж байгаа зү тийм. 자, 문우생 사모님은 뭐 같아요? За манай мөнхсийнхаа хичээл үед юу гэж бодож байна? 가장 많이 미혹받은 거 얘기하는 거예요. Гомдлол. 왜 4번이라 생각하십니다. 4번. 네. 게를레는 어떻게 생각해요? 게를레. гэрлэгч юу гэж бодож байна? Гомдлол нэг 4 3 бодлоо тийм да. 4 8 гэж бодож байна. 4번이라 생각하십니다. 이 Надад чадаагүй. 감사할 줄 모르는 예. 그런 원망을 합니다. 야, 이 큰일 났네. 나 다 선물 줘야 되겠네. 가장 자, 많이 자. 미혹을 받은 것이 한스를- 원망입니다. За одоо тэгээд баахан бэлэг хэрэгтэй болж тээ гэнэ. 가장 많이 미혹을 받은 게 원망. Бэлгээ дансаар авчих уу хэдүүлээ гэхгүй. 그러니까 우리도 일반적으로 생각을 할 때 원망이라고 하는 그렇죠. 것은 사람들을 속이는데 가장 좋은 도구가 됩니다. Айгу. Ямар ч айхтар юу ярина. Ерөнхийдөө гомдол гэдэг тэр зүйл сэтгэл ханамжтай бус буюу тий одоо гомдлох талыг харах энэ зүйл болохоор чинь хүмүүсийг зүгээр хамгийн нэг олноор нь 그래서 이스라엘 백성은 зүйл 다 애굽에서 있을 때 ямар 바로 왕의 압제 가운데 있을 때도 모세에 대해서 왜 우리를 더 괴롭게 하느냐라고 원망을 합니다. Тэднэр чинь тэгээд одоо нэг зовцсон царайтай мөртлөө тий Египтэд байхдаа ч гэсэндээ тий яагаад бид нарыг илүү ингээд нэг зовоогоод байгаа гэдэг ч юм уу тий Мосе руу тий энэ дэндээ гомдол орно. 모세가 바로 왕에게 나가서 내 백성을 내놓으라고 얘기할 때 바로가 이스라엘 백성을 이제 지푸라기도 주지 않고 벽돌 만들라고 하면서 더 고통스럽게 했지요. 그럴 때 모세와 아론은 원망을 하는 내용이 나옵니다. 모세와 아론도요? 모세와 아론을 원망을 한다고요. 왜 너희들 때문에 우리가 더 맞아. 바로에게 미움을 받게 되었다라고 하면서 원망을 하는 거죠. Тэгэхээр нөгөө нэг яаж юм гэхэл чинь зүгээр эсвийг зүгээр ойлгочихгүй гэдэг нэг монголчууд нэг тэгж ярьдаг шиг тий. Бурхан Мосег фараон руу илгээж байгаа. Тэгээ фараон аашлахтаа тэднэрт өгдөг сүрлэж гисэн болиулаад сүрлэг чинь өхөө боллоо. Та нар харин тоосгол цагт нь тоогоор нь хийж өг гэнэ. За тоогоор нь хийж өгөхийн тулд тэд нар яасан бэ? Хийж чадахгүй болно шүү дээ. Материалгүй болчихлоо. Тэгэнгუთ фараон Египтчүүд Израильчүүдийг бүр ингээд зовоож байгаа тий. Ташуурдж байгаа юм, зовж байгаа юм. Тэгэхэд яа ч ингээд Израильчүүд тэрнээс бүр эхэлж байгаа гэж. Зүгээр байсан юм зүгээр ойлгочихгүй яах гэж бурхан ярьж тий. Ингэж одоо тий сүрэл мөрлөл байхгүй болгож байгаа юм бэ гэдгээс ахуулаад гомдлож гисэн гэж. 그 다음에 이제 이스라엘 백성을 이끌고 어찌 보면 바로가 나와서 어찌 보면 가나안으로 가는 여정 중에 하나님이 이스라엘 백성을 홍해바다로 인도하시죠. За тэгээд цаашаа нэг харахаар ингээд бодглохлоор бид нар нөгөө нэг бодит амьдрал дээр гэсэн нөгөө бидний амнаас ичсэн хамаагүй гардаг ийм одоо юурууд вэ те үйлдэлүүд те. За дараад нь Израильчуудыг дагуулад улаан тэнгис рүү очиход бас яасан бэлээ. 자, 홍해바다로 인도할 때 분명 하나님은 어찌 보면 이스라엘 백성들에게 불기둥과 구름기둥 가운데서 그들과 함께 하심을 보여줬습니다. Бурхан тэднийг те үнэхээр хамгаалсан тэр өдөрт нь үүлэн багнаар шөнд нь галан багнаар хүртэл ингээ те тэднийг самчилж өгөөд Египтчүүдийн дунд ч гэсэндээ ингээд нэг те хаалт хүртэл хийж өгөөд ингэж байгаа юм. 그럴 때 여기 출애굽기 14장 11절로 12절에 보면 Эхлэл номны 7 дугаар бүлэг дээр 이렇게 원망을 합니다. За тэгсэн чинь дахиад гомдлсон. 자, 거기 한번 읽어보세요. 출애굽기 14장 11절로 12절. Эхлэл номны 14-ийн 출애굽기 14장 11절로 12절. Гэтэл 14-ийн 11 12-ыг харъя. За тэд Мосед Египтэд оршуулгын газар байхгүй болоод та биднийг цөлд өхөөлөхөр авчраа юу? Та юунд биднийг Египтээс гаргаж бидэнд ийхүү хандсан юм бэ? Бид Египтэд биднийг орих, бид Египтчүүдэд үйлчилжээ да гэж танд тэр үед хэлээгүй билүү? Учир нь цөлд өгснөөс Египтчүүдэд үйлчилж байсан нь бидэнд дээр байсан юм гэцгээв. 자, 이런 말들을
백성들이 모세 앞에 고함을 지르면서 하는데 이런 말들을 그들 스스로가 하는 말이 아니라 그들에게 유혹을 던지는 사람들이 분명히 있다는 것을 알 수 있습니다. Тэгээ эндээс харах юм бол шүү дээ. Тэд нэр зүгээр ажиснаа ерөөсөө гэдэг ингээ өөрсдөө дотроосоо бодож ч юм уу те ингэж одоо очиж гомдлсон зүйл биш харин энэний цаана заавал ингээ хатгаасууд байсан гэдгийг хэд л ингээ харж болно гэж. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн дунд те олонний дунд ингээ нөгөө эргэлзээ шийддэг нөхдүүд те одоо муу нэг гар хөл болсон хатгаас шийддэг юм одоо юу гэдэг манайхаар бол нөгөө нэг урт хэлтэнгүүд байсан гэсэн. 그런데 하나님은 이스라엘 백성을 심판하지 않고 홍해 바다를 건너게 하셨죠. Тэгээ бурхан харин яасан бэлээ? Тэднийг тэгж ингээ олон юм ярьсан ч гэсэндээ зүгээр улаан тэгсэг гатлуулж байгаа тийм. 자, 이제 거기에서부터 이제 애굽에서 나온 지 홍해 바다를 지나서 15일이 지났어요. 15일이 지나서 신광야라는 곳에 도착을 합니다. 신광야. 신광야. За тэгэнгүүт тэгээд тэд нар дахиад харах юм бол одоо хугацааг нь харах юм бол улаан тэнгисийг тэгж гатлаад сар хүрэхгүй хугацаа буюу 17 хоногийн дараа гэж. 17 хоногийн дараа тэд нар яасан гэхээр чинь шин цөл гэдэг газар очиж. шин 혹시 구절에는 어떻게 쓰나요, 목사님? 예? 혹시 구절에 대해서 여기 출애굽기 16장 1절에 나와요. 네, 16장 1절. 자, юуны гэтэл 16-гийн 1 дээр харах юм бол тэд нар хаана очиж байна гэхлээр нь шүү дээ. Илимээс хөдлөөд ингэж яваад чинь бол син цөлд очсон талаар ярьж байгаа юм байна. 자, 애굽에서 나온 지 한 달 반 정도 됐습니다. 15일 아니고 방금 목사님께서 15일을 하셨는데요. 예, 근데 15일인데 내가 이제 잘못 말했어요. 여기 애굽에서 나오는 둘째 달 15일이라 한 거 보니까 네. 처음 애굽에서 출발할 때가 1월 1일인데 네. 첫날. 그런데 이제 둘째 달 15일이니까 한 달하고 한 15일 정도 지난 거죠. 아하. За ийм байна. 15 хоног биш гинэ. 15 хоног гэдэг сая буруу хэлсэн байх шүү гэж шүү. Сар 15 хоногийн дараа. Буюу ойролцоогоор нэг сар гарны дараа гэсэн үг. Тэд нэр син цөлд очсон баг. 여기 이제 두 번째 모세와 아론을 원망하죠. За тэгэнгүүт тэнцээ очиод дахиад одоо нөгөө гомдлох процесс ингээ өрнсөн, гомдлож эхэлсэн. 그 16장 3절에 거기 뭘 원망하는지 거기 기록해 놨어요. За Гитлэл номны 16-гийн 3-ыг харах юм бол тэн дээр гомдлсон шалтгаан гарч ирж байгаа. 고기 먹고 싶다고 원망을 한 겁니다. Гомдлсон шалтгаан нь ёо махадмэр ах юм гэсэн ийм гомдол. 그래서 하나님은 그들에게 매출하기를 엄청나게 많이 주셨지요. Тэгээ бурхан яасан бэлээ тэднэр лөө бүдэн шоунуудыг явуулж өгчөө тийм. 또 бүдэн 7장에도 원망을 합니다. 7절에요? 17장 1절, 출애굽기 17장 1절에도 또 원망을 해요. дахиад цааш нь явах юм бол нэг 17 дугаар одоо бүлгийн Гитлэл номны 17-гийн 1 дээр харах юм бол тэд нэр дахиад гомдлсон гэж. 뭐 때문에 원망하죠? Тэд нэр юунаас болж гомдлсон бэлээ? 물이 없다고. Ус байхгүй мó гэдэг гомдлсон. 이스라엘 백성이 광야 40년 동안에 계속해서 원망을 합니다. Тэгээ энэ мэтчлэн 40 жилийн турш үргэлжлэн гоншинж, үргэлжлэн гомдлох ингэж хөмсөг зангидаад байна тийм. 그들이 원망할 때 그들의 배후에 원망케 하는 자들이 있었다는 걸 알 수 있어요. Гэтэ бид нар энийг мэдэж болно. Юу мэдэх вөхлөөр тэдний ингэж байгаа зүгээр дотор зүрхнээсээ гараагүй тэд нар заавал яаж гэхээр юу яаж байгаа. Тэд нар заавал хин нэгэн хажуу талаас нэг шивнэж өгч исэн буюу тэгээ үгийн хатгалгаанд үргэлж орж исэн гэдгийг мэдэж байна. 자, 그들은 하나님이 그들을 가나안으로 인도하셔서 그 땅을 기업으로 주신다는 약속을 믿지 않는 자들입니다. Тэгээ тэд нэр одоо тэр гомдлж исэн хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан бэ? Бурхан энэ хүмүүсийг бид бүхнийг Канаан руу дагуулж явж штэ гэдэгт итгээгүй хүмүүс. 그래서 그들이 뭐라고 하냐면 우리를 이 광야에서 줄여 죽게 하는도다. 그렇게 말을 했어요. 광야에서 굶어 죽게 하는도다라고 모세와 아론을 끊임없이 원망을 한 거예요. Эсэргээрээ тийм итгэл байхгүй болохоор яаж ихээр үргэлж юм нөгөө хаардалт, сэрдэлттэй
Тэгээ жоох юм болонгол за яг алах гэж байна. Жоох юм болонгол за яг алс гэж алах гэж байгаа юм байна. Жоох юм болонгол за яг цангааж алах гэж байгаа юм байна. Дандаа ингэж бодож байгаа. 두 번째가 하나님을 시험하는 것이 가장 많았죠. Тэгээ дараад нь харах юм бас дахиад нөгөө талаар харах юм бол эдгээр бурхныг тэг ингэж нөгөө сорих зүйлүүдийг ингэ их хийж 시험도 마찬가지입니다. 아니, 이 물이 없는 데서 모세가 저 반석을 때린다고 물이 나올까? 응? 그건 하나님을 시험하는 거야. 하나님이 계시냐 안 계시냐 하는 것이 시험인데 미혹하는 자들은 여기 물이 없는 데서 어떻게 물이 나와? 하나님이 어떻게 이 많은 사람들에게 물을 줄 수 있어? 짐승들도 많은데 그렇게 하나님을 시험했던 겁니다. жишээлх юм бол тэдний энэ одоо ингээд нэг сорилтууд тий бурхныг сорж байгаа тий бурхныг ингээд нэг бурхныг сорж байгаа гэдэг нь болохоор чинь тэгээд нэг тийм хек ёк хийж сорж байгаа тий. Гэтэ за харчи чаддгийм бол ингэж гисэн ийм байдлыг үргэлж харагч. Жишээлх юм бол тий ингээд усгүй болох үед Мосе хаднаас ингээд ус гарганаа гэдэг ихэд юу ч хэлэх чинь гэтэ тийм байдгүй байгаа шүү гэдэг ч юм уу тий. Бараг л тий бид нарыг одоо тий энэ талаар юу мэдэхгүй гэж бодож байгаа мó гэдэг ч юм уу. Өөрсдийнхөө бодол, өөрсдийн тэр нөгөө нэг үл итгэл байдал, тэрэн дээр нэмсэн одоо тийм сөргөлтсөн байдлаас ингээ бурхныг сорж байгаа дандаа. Бурхан ч яг байгаад өөрөө л шууд бурхны өвчнөд бол итгэхгүй тий. Бурхны эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй ингэж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. 그런가 하면 이스라엘 백성이 시내 산에 도착해서 모세가 시내 산에 올라갔을 때 뭐라고 할까요? 시내산 아래에서 금송아지 우상을 만들었지요. 우상 숭배를 했지요. Тэгээ эднээс үлдээ яаж ч гэхлээрэ ерөөсөө энэ нүдэнд харагддаг бурхан ч юу байх вэ гэдэг ч юм уу те. Ингээ буцаад яаж ихээр Мосег Синай уул руу гарсныхан дараа алтан дугуйл хийж байгаа. 거기도 보면 одоо нэг барьцтай нэг харагдаад ядаж нэг хараад мөргөх юмтай боллоо гэдэг ч юм уу те. Ингэж нэг хийж байгаа шүү дээ те. 자, 거기도 보면 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라라고 외칩니다. Тэдний юу гэсэн хэлээрэ тэр үхрийг одоо хийхдээ бид өөрсдийнхөө төлөө биднийг удирдах одоо бурхныг хийцгэн гэж ингэж эхэлж байгаа. 자, 분명히 그 미혹하는 자들이 우리를 인도할 신이 있어야 된다. 모세 하나님은 안 보이지 않냐? 우리가 눈에 보이는 하나님 필요하다. 그렇게 사람들을 속였던 사람들이 있습니다. Өөрөөр хэлбэл яадаг гэхээр одоо бас энэ дээр бид нар харахтаа юу харж болох вэ гэхээр чинь яахан аргагүй тэгвэл тэр ард түмэнд те хажуу талаас нь ингээ бас ингээ хатгаж байгаа хатгаасууд байсан гэдгийг харж болно. Та нар тэр Мосег хүлээгээд авах юм уу? Тэ та нар бурхан чинь яг хаана байгаа юм бэ? Нүдэнд харагддаг юм байж бурхан гэмээр юм биш үү гэдэг ч юм уу те. Ингээд нөгөө те итгэл итгэлийн сулруулж эргэлцээг нэмээл те хажуунаас нь хатгаад гэсэн хийдийгээ заавал байсан гэдэг эндээс бас харж байна. 민수기 16장에 보면 1절로 그 24절에 보면 거기 고라의 무리가 등장합니다. 고라의 무리. 16-гийн 1-ээс ахуулаад 민수기 16장 1절로부터 24절에 있는 말씀에 보면 이 고라가 등장을 합니다. 고라. 1-ээс 24 ишлэлийг энэ агуулгыг харах юм бол юу орж ирэхээр 모세와 아론과는 사춘간이에요. 사춘간. 그 사람도 레이지파 사람입니다. энэ Кора гэдэг хүн гарч байгаа. Тийм Кора татар гэдэг хүмүүс гарч байгаа. 모세의 권위를 도전하면서 어떻게 보면 하나님의 인도하시는 것을 대적하는 내용이 나옵니다. Өөрөөр хэлбэл эдгээр уул нь бол одоо тэр Мосе 10 нарын бас хамаатан хүмүүс байгаа байхгүй. Одоо үеэл тэгтэл тэгсэн хэрнээ амьдрал дээр яаж нэг гэхээр одоо тэр одоо бурхны үйлсүүдийг буюу Мосе 10 нарыг хийж ирсэн тэр одоо эзний үгийг дагуулгаа дагаад хийж байгаа тэр үйлдэлүүдийг нь эсэргүүцэж байгаа нөхдүүд байна. 그럴 때 이스라엘의 그 유명한 족장들 250명이 고라와 같이 연합을 합니다. 그리고 모세를 대적해요. Тэрэн дээр тэр үед тухайн үед Кора тэ одоо хэлэх үед Израилийн нэр нөлөө бүхий гэж байна шүү. Тэгээд 250 орчим хүн яасан юм бэ? Энэ Корагийн талд орсон гэж. Өөрөөр хэлбэл дотроо одоо Израильчууд дотроо бас дахиад нэг юм одоо манай хорлон намжрахсан юм шиг тийм хүмүүс гараад ирчих. Тэгээ эднэр
Мосегийн өөдөөс ингээд сөргөлдөж. 자, 유명한 족장 250명이면 족장들입니다. 그럼 적은 숫자가 아니죠. 엄청나게 많은 숫자죠. Энэ одоо нөлөө хүндрийн тэгээд нөгөө ахмадууд за тэгээд нөгөө овгийн ахлагч нар өдр гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүс 250 хүн гэж бодглохлоор энд чинь хэдэн овг яригдчих вэ гэхээр чинь өөртөө 12 хүн овг яригдчих штэ. Тэгэхээр 12 овгуудаас нийтдээ 250 хүн ингээд бос тэр 250 нөлөөлөгч хүн гарч ирнэ гэдэг бол бага биш их тоо байгаа байхгүй. Овг болгоноос ингээд баг харах юм бол овг болгоноос баг 20 хүн ч гэх юм ингээд бодох юм бол их тоо байгаа. 자, 모세를 대적합니다. Тэд нар бүгдээрээ нэг баг болоод Мосегийн эсрэг ингээд зогсож байгаа тийм. 자, 그 고라에게 미혹받은 사람들이 엄청나게 많은 겁니다. 사실은. Тэр Курад одоо тийм Курагийн үгийг сонсоод Курагийн үгийг дагаж намирсан хүмүүс бол маш олон байна. 자, 가나안으로 가는 여정, 하나님의 구원 역사를 막아버린 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол шууд утгаараа бол тийм Бурхны тэр авралын одоо үйлсийг бид нэр яаж гэхэлэр чинь эсэргүүцэж байгаа буюу саад болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. 자, 그들에게 미혹받았던 사람들 250명이 향로에다가 불을 담고 왔는데 하나님이 하늘에서부터 불이 내려와서 그 사람들 다 태워 죽였어요. Тэгээ яасан бэ Бурхан тэднийг шийтгсэн тийм ээ. Тэнгэрээс гал буулгаад бүгдийг ингээд тий устгасан байдаг. 또 고라와 그 가족들은 어떻게 됐습니까? Бас Кора болон түүний одоо гэр бүлийнхнийг яасан бэлээ? 땅이 입을 쫙 벌려가지고 땅 속으로 다 집어들었어. 죽었습니다. Газар амаа ангаагаад тий тэднийг ингээд залгисан гэж. 자, 이 고라처럼 이렇게 어찌 보면 이스라엘 백성들을 미혹을 시킵니다. 고라처럼. За тэгэнгүүт одоо 지금 목사님 그 유다서로 다시 들어오시는 거죠? 그렇죠, 그렇죠. За 이럴 одоо 유다 номыг харах юм бол яг ийм нөгөө одоо үйл явдлыг Юда тухайн үеийн израильчуудад ингээд сануулж байгаа юм. 고린도서 10장 거기 보면 이스라엘 백성이 광야에서 실패한 내용들이 1절, 6절에서 11절까지 이렇게 쭉 기록이 되어 있어요. 전서요? 고린도후서. 고린도전서 10장 1절 또 6절에서 11절에 이게 쭉 기록이 되어 있다고요. 이스라엘의 실패의 역사가. Ингээд харах юм бол 1-р Коринт номон дээр ч гэсэндээ 1-р Коринт 10-р бүлэг 10-ын 1-р эшлэл болон 6-аас хойш ингээд цаашаа харах юм бол Израильчууд те замдаа хэрхэн одоо нэг хүчин сууларч хэрхэн те одоо эзний өмнө дуулуугүй байсан талаарх ингээд түүхүү дахиад давталдан гарч байгаа. 그들이 광야 40년을 지나면서 광야에서 다 죽게 된 이유는 뭐냐면 이 고라와 같은 거짓된 자들에게 속았기 때문에 그래요. Тэгээд Израильчууд уулна тэгээд бүгдээрээ цөлд 40 жилийн турш тэнэвчилж байгаа. Тэгээд харамсалтайгаар бүгдээрээ эзний амлсан Канаан газрыг үзэж чадахгүйгээр тэр одоо насан туршид бүгдээрээ өөд болсон шалтгаан нь юу юм гэхээр энэ Корамитийн ийм хүмүүсийн хатгалаг буруу татлага энэ бүх зүйлд орж исэн учраас тэд нэр эзний амралтын газрыг үзээгүй гэж. 그렇기 때문에 유다가 이 거짓된 자들의 미혹이 과거 이스라엘 조상들을 미혹했던 그 같은 길을 걸어가고 있다는 것을 교훈하는 겁니다. Тийм учраас Юда юу гэсэн гэхээр та нар ч гэсэндээ яг тэр замаар явах гэдэг шүү гэдэг сануулж өгч. 그러니까 과거부터 미혹했던 그 역사에 그 결말을 보면 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 거짓된 자들에게 미혹을 받으면 반드시 그와 똑같은 결말을 맞이하게 된다는 것을 유다는 교훈으로 삼아서 경고하는 거예요. Тэг Юда яаж гэхэлэр чинь бидний өвгдөөс Израильчууд яасан гэхээр боддоор ингээд нөгөө Бурхны хүчийг харсан ч гэсэндээ тэд нар эцсийн дүндээ дундаа байсан тэр хуурамч хүмүүсийн дундаа байсан тэр сөрөг эзний үйлсийн эсрэг хүмүүсийн тэр ятгалганд орсноос болоод сүрс юм аа гэдэг шиг одоо ч гэсэндээ энэ цаг үед та нарын дунд шурглан орсон байгаа тэр хуурамч хүмүүсийн хуурамч одоо юуныхин үнэний тал зогсгүй байгаа хүмүүсийн
ятгалханд орох юм бол биднэрт ч гэсэндээ адилхан хувь заяа хүлээж байгаа шүү гэдгийг нь сануулж өгч. 그래서 유다는 이스라엘의 과거 조상들의 길에서 이 고라와 같이 이 미혹하는 자들로 인해서 이스라엘의 실패를 교훈했던 겁니다. За тэгээд Юда яасан гэхээр тийм учраас та нар өмнө нь байсан тэгээд түүх давтагдахгүй гэдгээс болгоомжлоорой гэсэн ийм сургамжийг өгч. 그래서 거짓된 자들이 바로 이런 자들이라고 얘기하는 거죠. За тэгэнгუутаагаас яасан гэхээр худлаа хүмүүс буюу тэг үнэнний биш хүмүүсийн онцлогийг гэсэндээ дахин сануулж байгаа тийм ээ ийм хүмүүс байдаг шүү. 또 여기 두 번째로는 여기 말씀해 보니까 이런 말씀이 있어요. 6절에 또 자기 네. 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다라고 얘기했습니다. За Юда 1-6 дээр болохоор юу гэсэн гэхээр дараагийн дахиад нэг юг сануулга хэлж байгаа. Энд дээр юу гэсэн гэхээр чинь эрх мэдэл бүхий байр сууриа сахилгүйгээр харин ч орон байраа орхисон тэнгэр элч нарыг тэрээр агуу их өдрийн шүүлт хүртэл мөнхөд хүлээстэй нь харанхуйд хоржээ гэж хэлсэн. 자, 이 거짓 교사들은 어떤 사람이냐? 자기 지위를 지키지 않는 사람들입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр хуурамч нөхдүүдэд нь одоо тэр юу лээ одоо харах юм бол 거짓 교사들 좀 болсон юм байна. 그렇죠. 거짓 교사들. За 거짓된 тэгмээ 자들이죠. энэ дээр болохоор чинь хуурамч багш нарын талаар бас ярьж байгаа гэсэн. Хуурамч багш нар гэ харах юм бол заах ёстой зүйлээ заахгүй өөрийнхөө байр суурийг ингээ тий байр суурин дээр байхгүй байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. 자, 여기 자기 처소를 떠난 천사들과 같다고 비유했어요. За тэднийг юу гэсэн чинь өөрийнхөө байр суурийг сахиагүй тэнгэр элч нартай адилхан гэж ингэж зөвлөж. 에스겔 28장 13절로 17절에 보면 천사가 타락하는 과정을 거기 기록해 놨습니다. Ezekiel 28장이죠? 예. 13절 28장 13절로 19절, 17절. 네. 아하. Ezekiel номны Ezekiel номны 28 дугаар бүлгийн 13-аас 17 дугаар ишлэлийг харах юм бол тэрэн дээр тэр тэнгэр элчийн талаар гэж ямар тэнгэр элч яасан талаар. 거기 보면 아침의 아들 계명성이라는 단어가 있는데 그 계명성이라는 그 단어가 루시포라는 단어입니다. Ezekiel 28장. 근데 тэд нар өөрийн солон гэж байна. Өөрийн солон гэж харах юм бол тэр чинь болохоор чинь Люциферыг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 루시포의 주 전공이 뭘까요? 루시포의 주 전공이. Тэр Люциферийн одоо яг үндсэн үүрэг нь юу байсан бэлээ? 주 전공이 거기 보면 저를 위해서 비파와 수금이 예비되었도다라는 말씀이 나와요. 비파와 수금이 예비되었다. 비파와 수금이 예비되었도다 그러는데 에스겔 성경에 보면 그 루시퍼의 직업이 무엇인가를 거기에서 알 수가 있습니다. 네. 13절에서 17절이죠? 네. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол тэ Люциферийн одоо үүрэг ингээ гарч байгаа гэж. 거기 보면 28장 여기 13절로 쭉 보면 소과 비파가 준비되었다. 그렇게 기록이 되어 있지요. 저 지금 찾고 있어요. 에스겔 28장 그 13절로 이게 쭉 보면 이 타락한 천사가 이렇게 어떻게 하나님에게서 자기 지위를 떠났는지 거기 증거하고 있습니다. Жолообор чамайг бүрхэж байлаа. Бадмараг, молор, алмаз, биндрия, судалт, гартам, хаш энтрэл оюу маргат хүрээ углуургууд чиний дотор алтаар урлагдсан гэ. Чамайг бүтээсэг өдөрт тэдгээр нь бэлтгэгдсэн байлаа. Чи халахалдаг тослогдсон хэрүүг байсан. Би чамайг байрлуулсан Бурханы ариун уланд чи байв. Галт чулуудын дундуур чи явсан. Бүтээгдсэн өдрөөс ахуулан дотроос чинь гажуудал олдох хүртэл замналуудаараа чи гин зэмгүй байв.
8-ныхаа хөгжлөөр чи дотроосоо хүчирхийллээр дүүрч нүгэл үлдэв. Тиймээс би чамайг Бурхны уулнаас бузардсан мэт хөөсөн. Халахлагч хэрүүбэ би чамайг чулуунуудын галт чулуунуудын дундаас устгав. Гоо үзэсгэлэнгээсээ болж сүргчин бардамнав. Сүр жавхлангийнхаа улмаас цэцэн ухаанаа чи завхуулжээ. Би чамайг газарт хаяж хаадад чамайг харуулахын тулд өмнө нь тавина. 자, 여기 말씀을 가만히 들여다보면요. 네. 우리가 성경에 보면 하나님의 천사장이 3명이 등장합니다. 천사장이. Ингээ харах юм бол юу Бурхны тэнгэр элч нарыг ингээ захирдаг те захирагч тэнгэр элч нар харалцаа ойролцоогоор 3 байсан гэж харж байгаа. 자, 첫 번째 천사장이 루시엘이에요. 루시엘. 루시엘. Эхнийх нь болохоор 루시엘 гэж байгаа. 루시엘. 여기 에스겔 28장에 아까 우리가 읽었던 곳은 루시엘입니다. 루시엘. 루시퍼 알고 루시엘이고. 그가 뒤에 L자는 그가 하나님의 천사장으로 있을 때는 L자가 붙은 것이고 그가 불의가 드러나서 쫓겨났을 때는 루시포가 된 겁니다. L자가 빼. 아이고. Энэ ийм 루시퍼 гэж боловч яг үндэ 루시엘 гэж байсан юм шүү дээ. Нэр нь анханасаа. Тэгээд Бурхны оршихуйд бүтээгдэхтэй 루시엘 гэдэг нэртэй бүтээгдсэн боловч тэр эдний өмнө эзнээс ингээ эзэн түүнийг ингээд орхисон тий. Орхингуут түүний нэр нь 루시퍼 байсан юм шүү дээ. 루시엘이 자기 지위를 어떻게 떠나느냐면 그가 하나님의 옆에서 자기의 직무를 수행할 때 자기가 높아졌어요. 그럴 때 하나님의 자리를 넘본 겁니다. Тэр яасан гэхээр Бурхны хажууд ингээ үйлчлж исэн тийм. Гэхдээ Бурхны хажууд үйлчлж исэн боловч сүүл рүүгээ яасан бэ? Эзний тэр оршихуйруу эзний байр суурь руу халтсан гэж. 자, 그래서 그 아래 14절에 내가 하나님의 성산에서 불타는 돌들 사이에 왕래하였도다라는 말은 루시엘이 하나님의 큰 권세를 보면서 어찌 보면 불타는 돌들은 지옥입니다. 그 지옥의 권세를 보면서 이 루시엘이 교만한 마음을 품었다는 걸 알 수 있어요. 네. 나한테 14 дээр хамгаалал Эзекиэл 28:14 дээр хамгаал. Чи халхаалтайг тослогдсон хэрэг байсан ч гэсэн би хэрэг байсан би чамайг байрлуулсан. Бурхны ариун ууланд чи байв. Галт чулуунуудын дундуур чи явсан гэж хэлсэн. Энэ галт чулуу гэж хэлж байгаа энэ агуулга болохоор чинь ерөнхийдөө бол тамиг хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ тэр яасан гэхэлэр чинь өөрөө Бурхны байр суурьаар одоо нөгөө юу хөө дураараа Бурхны байранд очих гэж оролцсон гэсэн. Бурхны дураараа Бурхны байр суурьнд очихын тулд дураараа өөрийнхөө үйлдэлсэн гэсэн. 루시엘의 주 전공은 음악입니다. 노래입니다. 하나님을 찬양하는. 루시엘ийн гол нөгөө одоо үүрэгч нь болохоор чинь Бурхныг магтах магтаалын тэнгэр элч гэсэн. 여러분들이 참 조심해야 될 것이 뭐냐면 마지막 때는 이 사탄이 이 음악을 가지고 사람들을 미혹한다는 것을 명심해야 돼요. Тэр бид нэр маш анхаарах зүйл нь юу гэхээр муу нэгэн эцсийн өдрөөр ойрт тусам ялангуяа ийм хөгжим ийм зүйлэр ч гэсэндээ хүмүүсүүдийг нэлээд одоо бүдрүүлнэ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. 세상에 속한 잘못된 음악들을 우리가 경계해야 됩니다. 조심해야 돼요. Энэ дэлхий дээр ингээд одоо тоглогдож байгаа хөгжим болох нь хөгжим биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хамаагүй тэр цаанаас утга учиртай янз бүрүүд байгаа тэгэхээр тийм болгоныг бид нэр бас бодолцож сэргэг байх хэрэгтэй. 여러분들 제가 몽골 음악을 잘 모르는 것 같지요. Та нар ингээ харах юм бол пастор юу гэдэг Монголд ирээд Монгол хөгжмийг ингээ сонсголоороо сайн мэдэхгүй юм шиг санагддаг. 제가 모르는 것 같지요. 자, 찬양인지 몽골의 세속적인 음악인지 나는 알아요. Тэгэхээр магтан дуу юм уу эсвэл зүгээр нэг одоо өөр дэлхийн дуу холбогдлолтой дуу юм уу гэдгийг бид нэр сонсоод шууд мэдэх боломжтой. 여러분들 조심해야 됩니다.
Тэгээ бид нар маш тийм болгоомжтой ер нь хандах хэрэгтэй. 자, 사단의 주 전공이 루시엘의 주 전공이 음악입니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол Люсиэл байсан. Тэгээ Люсиэлийн гол нөгөө одоо юу нэ? Люсиэлийн гол үүрэг нь болохоор чинь хөгжим байсан гэж. 하나님의 곁에서 하나님을 찬양하다가 높아질 때 교만해진 거예요. Тэгээ бурхны хажуудлаас те эзэн бурхныг магтдаг байсан. Гэтэ тэр яасан бэ? Бардамнасан гэсэн те. 그래서 루시엘에 대해서 여기 자기 지위를 떠난 천사라고 얘기합니다. За тэгэнгүүт Люсиэлийг бурхан юу гэсэн бэ? Байр сууриа орхисон гэж хэлж. 그 루시엘의 하수인들, 그 천사들을 데리고 루시포가 땅으로 내려왔지요. Тэгээ яасан бэ? Тэр Люсиэлийг яа гэсэн бэ? Өөрийнх нь юутай өөрийнх нь доор байсан те тэнгэр элч нартай нь хамт харгуур шиднэ гэсэн. 그처럼 자기 지위를 떠난 천사들처럼 거짓된 사람들도 자기 지위를 지키지 않는 사람들이라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол яадаг лээ өөрийнх нь хүн гээд аливаа өөрийнхөө байр суурьуудыг ингээд нөгөө нэг мэдхгүй түүнийг ингээд хаяхад те тэрийг бурхан юу гэдэг вэ? Те байхтайгаа байгаагүй гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 이런 사람들이 교회 안에 들어와서 교회의 질서와 또 하나님 세우신 권위를 무시하고 도전하는 사람들이 많습니다. 그래서. Тэгээ бид нар ингээ харах юм бол тэ өөрийн байр суурь миний одоо тэр бүх зүйлээ үл тоодог хүмүүс байдаг. Үл тоогоод өөрийнхөө ингээ зүтгэхийг хүсдэг хүмүүс гэж байдаг. 자, 이 사람들의 미래는 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두었다고 그랬죠. Тэгээ харах юм бол тийм хүмүүсийн ирээдүг тэ эзэн юу гэсэн бэ? тогтоогт очих газар нь тодорхой гэж хэлж. 여기 큰 날의 심판은 이제 백보자 심판이라고 그러지. 영원한 지옥에 내려가는 그 심판까지 하나님이 영원히 결박해가지고 흑암에다 가둬버렸다는 거예요. 이 사람들. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн бэ? Тэр өдрийг бэлдсэн гэж хэлж байгаа. Тэр хүмүүс тэр өдрийг бэлдсэн буюу бурхан мөнхөд тэднийг яана гэсэн бэ? Орхино гэж хэлж байгаа тийм. 거짓된 자들의 미래는 분명 저들과 같이 영원한 흑암 속에 살아가게 될 것이라고 하는 것을 예고하는 얘기죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хуурамч хүмүүсийн одоо тэр юун дээр нь хуурамч хүмүүст бэлтгэгдсэн тэр орон зай хуурамч хүмүүст бэлтгэгдсэн тэр хуурамч хүмүүст бэлтгэгдсэн тэр байр суурийг одоо бурхан аль хэдийн бэлдсэн гэсэн тийм. 자, 근데 하나님의 천사장 중에는 두 분이 더 있죠. 하나는 미가엘이라고 하는 천사장이 있어요. 하나님의 군대 장관. За тэгэнгүүт дахиад арах юм бол одоо нэг 3 байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрний нэг нь болохоор чинь Люсиэл гэсэн бол нөгөөх нь болохоор чинь 방금 목사님 이름은 누구라고요? 미가엘. 미하엘 гэж бас байгаа. 미가엘은 어떻게 보면 하나님의 군대를 통해서 마귀의 계획과 마귀의 회방을 갖다가 막아서는 그런 중요한 역할을 합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бас яаж юм гэхэлэр чинь одоо тэр бас муу нэгний одоо юу агч тулаа муу нэгний тэр довтлогоо тэр бүхлийг ингээ халахлагч гэж ингээ үүрэгтэй. 또 하나는 예수님이 탄생하실 때 찾아왔던 가브리엘이라고 하는 천사장이 있죠. За бас дахиад нэг нь болохоор чинь эзэн Есүсийн мэдлэг тэр мэдээг дамжуулж өгсөн Габриэл гэж байгаа тийм ээ. 뭐 하나님의 우체부라고 할 수 있겠죠. 하나님의 소식을 전하는 그런 천사장입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны шууданч гэдэг шиг шууданч гэж ойлгохоор тийм эзнээс авч байгаа мэдээнүүдийг дамжуулагч нэг юм байна. 그래서 어찌 보면 이렇게 두 분의 천사장은 참 하나님의 편에서 자기 지위를 지켰지만 루시엘은 가장 높은 자리에 있다 보니까 교만해서 자기 지위를 떠났는데 거짓된 자들이 바로 이렇게 자기 지위를 떠나서 권위에 도전하는 자들이라는 것을 말씀하고 있는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм
Өөрөөр хэлбэл одоо энэ мэтчлэн өөр өөрийн гэсэн бурхан анх тогтоохдоо өөр өөрийн гэсэн юм байр суурьтай, өөр өөрийн гэсэн юм үүрэгтэй ингээд одоо бүтээж өгч. Гэхдээ харин Люсиэл шиг те ингээ өөрийнхөө байх ёстой байр газраа, байр суурин дээр байхгүйгээр түүнээсээ одоо хазаадаг хүмүүс бас байдаг. 자, 오늘날 교회에 찾아오는 거짓된 자들이 바로 이런 자들이라는 것을 명심해야 됩니다. Тэр энэ өдөрчсөндөө чуулганд те одоо ийм хүмүүс бас байгаа гэдгийг хэдүүлээ яах хэрэгтэй вэ? Бид нар ч гэсэндээ бас өөрсдөө бодох хэрэгтэй. Анхаарад одоо нөгөө нэг сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. 그리고 교회 안에 들어와서 목사님의 권위를 도전한다든지 또 교회의 권위를 도전하는 일들을 서슴지 않고 행하는 거예요. 거짓된 자들. 조심해야 됩니다. Тэгээд чуулганд орж иж яадаг гэхлээрээ одоо тэр пастрын байр суурийг авах гээд оролддог. Тэгээ юу яадаг тий өөр ингээ байр суурлууд үздэг ийм хүмүүс гэсэн бас байгаа. 그러니까 여러분들의 교회에도 이렇게 자기의 지위를 떠나서 권위에 도전하는 자들이 있으면 조심해야 됩니다. Бид нар ч гэсэндээ тэгээ бас бодох хэрэгтэй. Бидний эргэн тойронд ямар юм байгаа лээ тий зөвхөн одоо юу гэдгийг нөгөө нэг альва зүйл дээр тий ингээд нөгөө нэг хуурамчаар зөв биш байдлуудаар зүтгэж зүйлүүд байх вэ гэдэг маш болгоомжлох хэрэгтэй. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. өнөөдөр энэ хүргээд дуусгая. 자, 오늘 여기까지 하고요. 오늘 기도는 여기 게릴레가 기도하시죠? Энэ өдөр гэрлэгч залбирч үгүй. Халелуя мөнхийн гайртай ертөнцийн эзэн бурхан минь таны өмнө энэ цагийн төлөө талархан залбирч байна. Өнөөдөр бас та биднийг өөрийнхөө үнэн зөв замаар дагуулгаар үнэхээр бэлдэж байна, сургаж байна. Тэгээ энэ гайхамшигтай энэ багш нарыг бас бидэнд илгээж өгсөн баярлалаа. Энэ цагийн төлөө талархаж байна. Үнэхээр эзэмнээ зөв зам гэж юу гэдгийг, үнэн зам гэж юу гэдгийг улам илүү та бидэнд илчилж үнэхээр эзэмнээ тэр замаар тууштай бөгөө зоригтой алхахад та үнэхээр биднийг улам илүү итгэлээр эзэмнээ өсгөж үнэхээр таныг улам илүү таньж мэдэн таныг бас таниулахад эзэм та бидэнд үнэхээр улам илүү мэргүүхэн эзэмнээ тэр гайхамшигтай үнэхээр өөрийнхөө үгийг бидэнд таниулж байгаагийн төлөө тань талархан таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. Амен. Би нэг юм хэлмээр байна. Нэ. 마이릴라, 아유 감사합니다. Гэрлэний мэж юм хашил 말씀 있다고 하시네요. 네네네. Би нөгөө нэг ажил хийдэж штэ нэг 10 цагаас нөгөө миний ажил эхэлдэг байхгүй. Тэгээ би нөгөө 9 цагаас хичээл